O folofa ma whaatalo whantu I lau mai moanga Samoa I le reivanga o le afiafi ina ua jolu ma le afa mirute ua te ai nei le tu lai wha e le tautua whaauau ma le tautua whai pea. A lau tautua ma le unanga le Blue TV ia po le ngalu moana ma le porokalami o le Tautai A'E le reivanga fo I o le afiafi. O folofa ma whaatalofa. Ia, tu wala I fingo tai oli liva. Le lofa marenga le leo lo tantou ma te siri le langi. Ia, wa ole ua tantou whailoa I manga whetau ola. Po manga whetau o le soifua. Ia, e peo le tala I le teine mantou I le alantou o le utongi tupaitea. A wa ngā fōa I malai ta oto I antanta o tau le leia o le tama. Ia po ata o le tama o Samoa na ngalo mai o le tama na mo o I le teine o fiti maupolonga le alo le tuitonga. Ioi, le tama e au le lei. Ia, mai o ngā kaka ai ua matua mai valea I le teine tonga. Tā hine fu I loli. Ia I le lofa mareanga le lei o le atua. Ua tango I ula, ua tepa I ula. Ia, ua tātou futi manu ula I le lofa. Ia, male anga le lei whaasoa. O le lei o le atua, ia, e le mawhai taulia. E le mawhai o le sami, e le mawhai e whetu o le langi, o ia o le moana. O na whaatu sa lia, mawhai tauwina aso, o le alofa, malehanga le lei o le tātou ma te siri langi. Io e wa o misia fo o kou. Io e as much as le tau misia fo o au mare tātou prokalame, o ka misia fo o tau. Io e. Ai o lea, e tu ua nisi fo au o nanga le lei, e ona o nisi fo au o nanga le lei. A ware upu le nei o le tautua. Whainga kākele, ia ona whaatino le upu le nei, o le tautua. Tautua atunuu, tautua ainga, tautua e kalesia, tautua malo. Ia e meise fo o le tautua ina o alo ma whanau. Ia alo tātou atunuu. O le tinifu, o le tūpulanga lalo vaua, a o le lumana I manuia o Samoa, mo aso o luma. Ia o le tau au na fo ila le nei, e le urupo o au le lei, e mata ata, pe e te ita, pe e te fia, pe e ke alofa, pe ke le alofa iai. E tu mau pe alona fia malona oli a oe. Patalo vatu asia talo dei vaga fia file aso lua super limba le leo basina lo de tonu le dei sanga lua afe lua se folu male fa e na o auto e foi mai ai le misia o auto mai aso e fa o le vai aso na te nei aso e kolu aso lulu aso tofi aso for raile ia ona o tulanga ele to na male laina le ai ele iloka ia fa mangingo ma fa malama ia ma fa popula no ele ai o kele I o I le fale pui. O tele I o I le fale mai. Sa o I se no foanga I pito sili ona o alofa ma faa pele I ai. Ai faa vita I fo I le amana ia. Ai oi. Le upule nei o le amana ia. Kasi le faa longa la walunga le atunu ule nei o Samoa. E le tala le sipolo nga fai. Ele le tangata ai amana ia. Ai sili yaku onga sili onga le leile kangaka e nate talia ina lona amana ia. Ma singa kala ma singa upor poko ringa fiafi. E le lei le amana ia. Ai sili atu ona le lei tulo le tangata nate talia ina lona amana ia. Le hanga o le kele o le soifuanga ringa e foi male au fia kama mafa male au fia kege mafa e amanga ia mai ai vai ma wala lo ele fia o ngimea e hei kanga kai va you know I'm saying e kama I vala au dia foi ngai ya sofa ngau pingi ya sofa nau ta itas tau sanga ta ilua tau sanga e o foi ngai vaenga e mai yesu kusi vala au dia pe amanga ia mai oi ya ai ke ero mai ya di yango sisila ata toi foi ai fa fetai I le na titalia ina le mana o aula ia o le vaenga le na sa mo tuai ma le taula ma o misia I lunga ka ko prokalami o le talinga o le fa alo faingata le fa alo ma lunga le committee fa foe fa tautaia tauvanga tautalanga ma tauvanga fa fianga a onga ma lunga I au kile nei
Ia, po o le komiti le Polyfest. Ia, o le tauvanga ua mantua I longa tausanga o fai. O kausanga fau e atua ile 5 tausanga. Mo amata atua ile tatu whaatalofu. O le nei tauvanga. Ia, ua makuar kauvanga. Makua ko kele matua mau initial tatu. O lono wingala. O se tauvanga wailonga wa anoa. Ma ua wha mausa liina I tutono le nea tunu. Mori la wha maloma le whafteitele. Ia I le vaenga fo I le foto malama. Ia me se fo io. Le komiti wha foe. Ia o le Polyfest po le tātou wa Malaya Samoa. Le fionga I le sunga le whaia onga sinia o le tamaitai suipu le lango fo I le onga mawalunga. A mangele. Ia le fionga ya mele ngale nuu. Urungia a Sam. Ba se fo io le whaatina fo I lo lava se lua. Ia ma le tina matua ia te Sulu Brown. Ia ngā tailea, ia o I la tau fo I le komiti wha foe, ia le sunga le whaia o ngā sinia fo I. Ia o le wha amatua o whaiva fo I o le anga nuu marenga ngana tau anu. Ia tapu, ia wha pia fo I la le whitalinga ia le moa visuru ai Henry. Ioi. Ia ma le sunga I le taitai o le fotua malama. Ia le fionga le toto o li ipo le sunga le foma ia to filau. Ngau ngā tau, ma le tō te le lava. Sunga li, mata mai tai whaia o ngā whaap te tele. Ia, tu sai fo I la o le whaatua whala inga. O I ngā la le ngako wala wala ai. Ai, wha mawina le ngā whaap te tele I si uso a wha salalau. Ia, si a mātou tim mai Samoa le tō wha ia aloi. Va ai nā fula sā, ma le tātou tim Samoa. Le fionga lau wano Dimitris. Ia, mai se fo I o sunga le o ia Oscar. Ia male sunga laun fusia ple funga laun fusia ia misa pira anai ia male fafoina mai le tatou proclame ina yaso ia ao misia I foi lungo le tatou laulo nei male no fone fa sala lau e peio na masania I proclame le tautai ia malo ar so I fo mnuia malo lange mama sa ma fai ngao Samoa ia sono ia fa ala fale e peio le tausununga nei fale toi manatu fo ia ele to tau pauina alofana o alofa nei, ea o alofa tātou te mili tino masani I lungo le tātou proclame. A whia lau wha alofa so wha malo I whioi o le tala le lei, wha awhiteitele, ea I le tau ta talo ia so whaipea, ea a wala fo I le nei proclame a meisio le tautua le Blue TV. Ma le mātou au onanga, ea logo pui ilo tau pa ia molo tau mamar. Wha alofa tu lava wha pitoa I le fiafile nei au manatua. Le au malanga le ana malanga mai le fono tele paise conference a le e kale sia aso fitu o le toe fio mai tuto o Tasi. Le au malanga le toe fo ia tu Utah le ana malanga tu nei le auli. Malanga mai la mana yo tei na unises ma nephews ia whanau fo ia sio tausonga I Amerika. Ia le tu fina tu mema me se fo ia sio le to lua ia talo wena. Te kori ia mal whanau. Ai ngo o ko ila se I kau mo moli ko ngai kukia anga yo ke e o ma ave ho ngale ma ko kuki time vo le ngi sila le mo ye o to I Australia ma America ke ko fu ko lai ko ngor frita ma lo le na le mala va le o na pi o mai a wo fa ke ia la o ma do I fa de ia o lo va ai alla o la se ko akele le au malanga le na ma to felo ia mo pu e aka ilo mo wailo maleva no I te pu e ma matou wata manisi o nei fafia ngai nga taulangi le sa ma ko fe kawi ai ile au malanga le to fo ia tu Utah sole pe va ai kanga ka ngai wo ko io ai pe le fa pe I le welcoming o le fio mai o Yesu io mo ki wa o le nei wo tau po le fa pe ke wa attack ka ai o le kele o ki nga ma ka mai ka Yo lo lofi mai fo ile le ona mai tai matina o fa pe wi ka fiola e fasi kele ha u I farkari malo ngi ai lo lofi mai o iso le e fie mana e pu ese manto wata o bole tu la fa malo ma fa tai ia ma fa mulianga au te loa ia o lai lunga le e le te mile nei fo to e malanga tu Utah America le o malanga le ekalesia so fitu le tuto Tasi le na malanga mai America so ngar fa fenga ia pasta Filipati ia mal fritua pa fa pe le malanga mai mal fritua ma nei se tato fa so ile tai au so ngai pasta vaiva ia
le ngata i leo le sunga pasta tuitonga ia ma le au malanga ia le ngata vai leo sunga pasta sini ma siona faletua o la wala ye ngai ina usila mission bay ia le sa watu pe so so ne fa e au malanga le ia ma le au malanga malava o tu sa pu o tatu wata fa teteli fa fekai o lo faia le Tautai A'E ma pusanga o touanganga ia ma onto ma si o tolua walanga mai le ila ngai ka mai ka walanga mai kingi io e tama ita i funga le e chale a funga le pose me o le tolu se fulu anga ilunga po le fast food ka viola e foi la ma ka le kangi o rupo walanga mai la o se o tolua ngi wa ku ma fa pe ara me e la attack for finge si o ko ai langa mai. Asiata, can I take a photo? Oh, please. I watch your show. Oso mai ale sif, oso mai ale sif finge nga si ima siang kama oso mai fa mai. Ke ro oi make misa mar ko o ya oi. O una le nei. O ku. O fa pe wi ka fiolai. Are nei kilo mai si o ko o le. Yo le fa sanga mai. Ai oso mai ale si, ai si mai lang kama. Kero e la sunga. Kero e fa fetai a se pues ka kwa ma ke misa mara ko o ya o fa vakadia. Wait, calm down. What? Like la kero e ma ke misa ma si ko o ya o fa ko le alme wo misa fa mai. Kero e ma nga va mai ro ka ma le ainga e kasi ale ngoi mo fisili e ki lungor kiwi. Se kia e hala ka mo sia. O le melanga o ke ika i ma misa va ku. O ke anu ngai masu e sia ka sa ke ro ngofo. Ka vio nai. La vai langa ko ia. Mai o le mafuanga langa ke i wo ma ka o misa va. O le mele yo nga asiaka le mele wa ye lo ma fa fa. O te vai atu. O te vai atu si o todo. Po pe wo koe. Calm down, le breathe in, breathe out. Out, in. Avako, baby, relax. Sing no way. Io faccio io to relax. Wa ke populi. O vai tu wa e tio vale inga o si mai de kamale ha. Io ngai ke ro ke ya ru America. Ile ngai se furu causa. Oh my good boy. Ya. O ngala mo fo yo le misia o to. Ai mo ila la ukala. Ile au malanga le a ayuta alo fatile atu mo o to. Ngo una fo ia la. O te le pe yo isi au ri e mo wala ko la ki li kai ka ua. Ia. Ngo una fo ia. Fa te tele sunga fa fe ngai ngale sa to lo wa to suafa. Fa fe kai lava na matua yo ula fo ia lava. E le ka ua kule ngora fa inga langa e o malo foi medi mai foi le awadi e mo fa medi mai ia ka kua por via ale o ka kua e mo foi medi mai ya sia wo fa pele a tailiota au kere ka ua kula ya oko ia le fa inga no me don't sa ngangore ska me don't tell you le ai ole a ta otope ya tia ure na va nga fa italia la va. Ya, ai tu langala na ai o au la ko fa fo ila la ukala langa true story la ukala le vek o va ya ku o fa pe nga masa va vali maro ko o ko o mata tala ona tama ilima fa pe fa pe ku sala e pi sai la vanga ai nga o nga fe punga mai au ka mai ka ingi maro lofi mai e pu ngi makwa o ke ko ke pa ku se ko ro wa tua ai nga o fa ya ku to ke vo nga le ko ka pipi ya na lo la nga ya ka ku ka di fu si o ku ali amaka fu fa ka uma e fu ya wo ko wo fu ya wo la yo la va nga fa pe mai ya ngale wo mai da wo america a talo fatu wo ma pa nga mai ya ai me si o le tato proclame
e le nei vanga o le afiafi. Fatalo fa pitoa tua le tofa ia soalo. Pati ia ma le tausi ia ma lili ioe. Me fo. Lea mātou te se price ma waso le ia le tofa le to o la lokava e tua ia i finao. Ia mi se fo ia le tausi. Hina ua mātou faisau ni ngai le aso sau ka ke ia. Ia vi ia lenga le leo le tua le foi lai ma ua se ava noa. Ia e fa au pe ai nei ini usila. O le mele ua kupu. Ua fia o mai ka ngaka ini usila o ngal tauta iai. Ioi. Ua fia o mai ka ngaka ini usila so leo le tauta iai. O le ala ua ngofo mo fapea. Po o le mea o le maanga yor prokalame. Po o le mea o le au le le yor fai prokalame. Po o le mea foi o le ila o le ulu o le fai prokalame. Iyo. Ele ngata ilea. Fatalo fato i fo ia ele sunga ya William Skelton ma le tausi. Por fare tua fo. Malanga mai fo i Brisbane i Ausitalia. Wa levanga o kaime ka ngako fo ia nei ia nei tangata nei mana i malo. A ua fia mafuka kele ia kia. Iyo. Atalo fato ai. Ia ti auto umalava. Le mafuta me lunga programe. Ole afa ole fa. O le atato watu ai il whaatalanoanga mua lava. Ioi, ma le whaatalanoanga. Ma le tina matua o le sunga le tamaitai whaiaonga o le fionga fo i le pule lua. O le aonga Mangry College. A o ia o le whaaululunga po le taiulu whaatina fo i o le tato wa komiti whaafoe a le Polyfest. Ai o ke le ianuna i whaisina tamai malolonga. Walanga le maua lava le taimi ai tatou ai whaatulanga le aforfata tō whaatanonga lea. Ia, se whaisinga o ka maikara la ikikia. E winga i le tūlanga o le hei, whake a momua kwa me lea, whake a momua kwa le vaenga lea. Ia ni tatou me e role ingai ka mai. Se o ke whai akula ukala. E le ai a se mea e le kupu e le ai ngisi e whaikio. Ai se ai tau tiri i atu mua le vaenga le au whaikio. O te fiafe mua mai le vaenga le au aswhanau. Whamanu i antu le antoanga o le onos furtoru tu sanga o le fionga i a sili manai se kuini tau a fau ale. Ia, po o le uso fo i tu lou tu te tele mai tu taulangi le antoanga o le onos furtoru tu sanga. Ia, le fionga sili manai se kuini le fionga o malie. Ia, i Samoa me se fo i o fale latai. Ia, tele a ia. Ia o le tangata ia o le la au i fo itu i frasi o ngata fo leo fast outa ia mai tu te tele umalava ia ai ona o le swafa o lo tiwai ia mai si ona no umala fio ngo malie le mafuta mai au setalia manu ia le ato ngo lo ono sfu mare tolu tosa o lau sunga li e pe ke foringa le kiki au ai to ina fo ia te lo si le fie le to telo ila to tu langa o ta alonga malaka pi ia le fio nga si mana io tu langa fo io tamatuai au laka pi ia famulu le tu le atuanga lo wonu super tu sanga lo faanga mai le tu ia sia tama programe mes fo ainga e lungo le tanto programe ele nei vanga ole afiafi ai tato tele io atu pe ona fatu la utala inisio tato fa silanga ma tato fa linga e isi vaenga o te manao ia e a fea ila ufa asoa i furmingu ke le koe ona tato atu lo le malolonga ona fa filo ai lo le o le fionga i le tai fono po le fa ululunga o le Malaya Samoa e me se fo i le fatunga o le Polyfest i le Malaya Samoa ia le fionga po le sunga le whaiaonga tamaitai whaiaonga po le tina matua o le matua whaiva o le whaatua whala inga fo i aranga ngana i le o ino le ngana ia o le sunga ia mele ngā le nuu urungia ase e afarola le fa tato aturo le fa tulanga on tato fa tatanonga peitai e isi vaenga wo manatu lenga e mai er fa moi ai o kire lo se me fo ko lo ngaf oh no this morning in fact ile tai au nei talu mai la le aso to nai e fa ftaita tele i lo pi ko fa sala mangi si le sa ai pe an o fa yatu wa ur telo le taimi a mai ase me faia ka penga loka loko mo le loko. Ai o te leilo aila, e eise tasi wa ave lungo le social media. Lana whaasea, e kusai, o se tala sa o whaaleo ina. I le taimi fo i o le awa noa sa tu ina mai, e le mātou vasenga o whaamsino.
I le tau vanga le sa fa tonu nei le fa nau. Au ke le koe playing a kunga la ukala. Muri ane le ana failo sa ufa soa. O upu nei u te mana o ina ia manino ai le fa fonga maua le atunu. Le anga o le kele ai fua o le au ko mengi le mala malama mata ita se i le fa ngau le malia si ma finesia. O ke ma sangi le iai. Ma o te le va so tanga fa le finga le ai fo I matulanga. Fo I le fa le wo. Ioi. O se tangata fo I o ke fa alonongia o se tangata fo I. Ioi. Ai e pe fa tupula ia ma fa pea lea ma sani ale a si tangata si ala ule ka ua po se kama ika po se adi a ngai ko ki si le fia o to ia po le lautele le fa tuela utala e ile nganga fo ile le pe a le fia I se mea fito tonu ia ma si ana fa nauma manisi ona a inga le ka uva na pe ile ona ave personal ai fua lea ma ave ma sangia I fua leo famatalanga famsino. Now, let me clarify one of the thing. Au ki ka pai fo se finga ngalo le fionga le tai fono o le Malayo Samoa. Pe a fio mai le mafatanonga. O le mele ukupu. Wa avea o tou manatu ma tou faitio. Ma tou mawhai e tau mama ina ile ngā ruenga whita o lo whai e whaamasingo. O ngā fo I o le tou manatu tou te popoto atu ma tou ata mamai atu I whaamasino. E kasiara mafu anga ya fua inga faari le fia ta mai ma le fia I loa. O ngā o le manatu faa maualunga ma le faa sausili. Lua. E se ar kala ngoa faa faya onga. E se ar kala ngoa ar meo le faa msingo. Kako waku I faa msingo ye faa ar kula fongo. A e ku ilu mo se faa msingo a e ko lau ko le faa msingo le kula fongo. Faa msingo nga ye fo ile le Supreme Court ma me fa penga a ye se me ke se ai ele milia fa u pu fa msing iwe ele milia o le mafu anga fo ilea wa fu ai na mata na nana fa nau iwe ma sopo lo ma fa nau o le mili ma fa mata na nana o to tu lo fa fonga ma wala tu a e ala ku nga ili makango vale mo dia o fa msing e kele ala ku mili ma yo ka ringa fa msing e kasiar kala fa msingo ave loka wangoi ave a mama ele mili fa au uni upu a ole mele tu te na we matou mana fo mai ele anga e hurt ai feelings e hurt toughen up kulowa ioi pe te le fia fo ila ufa so ma tu langa fa pena mo so kai me ko fo e te mo so kai me ke ola Samoa ma le langa fa Samoa le anga o fa tau vanga ye fa nei ma me fa nei o le fa Samoa ele o se fa kiwi Samoa ele o se fa kenkalu Samoa tu lo Australia o le fa Samoa a kalangoa la le fa masingo e avatu saoa le tu lalo avatu lo tele ai pa wala fa no nga fo I wo mana fa manino le vaenga lea lenga o le wa ke wa e fa ku mai fo ia te ai le ka wa kwa se ngo o sa ka mai le lo fo e se si pen tau va sa tama Paila tātou le furufuru lele ma le mele le ma lele ngai mea ma ave se ma fa furufuru lele I fua loto le toteli. O lo la ma na tu te nau nau e malona o lauta ma ai fa fea halo ma fa na waisi. Se koe fa fonga sa mo so koe evakuar mele. Le la koe play ko la ukala le. A tonu e fitau tonu wa pengar ko dua minguki. O le tātou atu le malolonga ai fa filo ai. Ia le fionga le tamaitai fa tonu o tātou wa polyfest. Te lo mo le so tainga ai ko sila mai la ukala le ngafai nga fua mai le o esa mo le matua e moni le loto ma le matua e lau ke le fekala I longa ma fau fa masingo mai o e po le hase vaenga nga makua le nga ile fai ngol tala le ia fa fonga mai sa mo si to vatura utala le na fai le stona fa fitai dele le ne yaso mai si to pati fa na mo matua fa fitai dele fa vitai jele lo tou titi fai tama I whanau. Wa uma upu au jele ino foi lalu. Na ona I vaenga ia e toe fatu ai lo tou titi mo le tau sanga fou. A wahe ta ua I mea ange ngā oro kou ki ngā inga. Ai uma ia lea tau sanga e te anu e te lei lopo le a tonu le mafu anga le fatia ai lo waa. Ai mai se foi o tou o whaiaonga mai o lo o ina le whanau tūlanga o tau vanga.
A o se whaato whala inga wao manongi ai le vasenga o whaamasinonga. Ia mai lava yo na o se i o ia te au te pito ila ititi lava. O le vaenga mua o pese. Fatunga o pese. Ai mai se a taimi o maa ulu. E iai le vaenga lea ua mātauina. Fo ia vatu whatu o lalo. E te amata mai lesi pese. Ai whaakali lesi pese. A whaaperetania ua le remixinga o pese. Mana tua foi. O le tātou te ai filo mai lātou na tusia foi pese. O lau foi lea whaalo ngia. A whai foi lea whaonga. Usu le lei. Whaonga le lei. Ioe. Ai e pei tele. Au tau te pole lea whai ngai fua tautongi. Ai na vatu mo le tausanga fou. Ia, ma manu le lei titi o tau pese. Ma fili le lei a tau pese. E whai ia tau maurunu. O le si vaenga. O fōlinga lau mata fia. E a mata mai foi lele tau fa fianga. O le shine pe o le pula o le la o ko foringa. Ai alu wa fa o vai ko ko foringa mai ai si outina ma si oi fa au pe le lo lau fonga fia. Eoi. Mata alia lau mata ata. Eoi. E ka ua la le vaenga na hai toi manu lo tau titi mo le tau sanga fou. Vaenga I tau pou. O le tualalo lea, ia na mai na tō sao mai ai tama itai na whaamsino. Vai atu le whionga le whare tua mai e fōio. O tau pou. Ko I kiki a kou kanga kasi uma. Ai ko I kiki a ka uma ia mātou le mea na maua mai a tau tanga. Eioi. Tō o le mata TV, ma le mata YouTube. Fesili lau whaiaonga. O le teine mo le tau pou sa moa I le tualalo tina ia. Te lo fo e agree ai pe yo I le totele. Ia e siva. E te siva mai lo loto o le tele o le vaenga le sa tupulu mai. Pe ni fa lele nga a kafa. Ioi. O malele na o le fa lele lava. Mana tua foi. E fengau ia I lo tino e minoi o lima. Se e o vai. Ia e siva. Mo le tausanga fo. Ya, awa ko ke ela mai si me pengi fa kala ke fa pusili le o so fa pengi. Ya, ele o se ia vai le muso mai tina ma tu va tu fa msin. Ele on yanga na fa sa mo tu pea cheki jani ele yana melna. Ai to fa fo I mai la sa fa sa mo. Le na tonua wo tu eva tua ia mangingo le ko keli. Lenga wa tele le Tautai A'E se manatu fasia o le tangata. Ona o le to ilalo malele ioe. Ai ka kia ia la le na vaenga. O malo le tatulo il malolonga le wa te lole already mai ia la ufa atanonga. O le mea lea, ai wa fai le kalar kanga kalea. Fai mai. Wa makwale fia ia kia. Wa fakuku wa kula ukala lea ilanga kama. Now, I'm not gonna mention names. A wa fai le kalar kanga kalea. O le whakuku ku ilanga kamala ukala. Samoa. O le tau te whaafafonga le upulenga ufaya. Nga o ka ua lava se ingoa sea. O nga mo ka ua se ingoa se ka mai kiki mo ka ua se ingoa. Ana fo I tau te sila mai ile whaingoa la ukala. Na mua lava o pre-warninga. Na mua o tango pre-warn. O le points le la ufa lewa kua. Na tō sao mai ka mai kai. Ma whaasingoa lo lima. Ile wha makua o siva Samoa kulo. Le hawhionga le whaletua ia vini lale pete. A whaifo e kere kari kongu ina ukala lau kweko. Alu esu kala anga o le hawhionga le whalekua ia vini. Ona e toi fo I maila ia le whai mailau e toi whai maisau sau whinaunga. Kulou a le hawhionga le whaletua. Kenge maku kua o siva Samoa. Whapewena fo I le hawhionga e whanauti le tabaita ia Francis. Ia vatu fo ia na whanutili. O le alai mangingo ale a maingo le whaaleonga ia. Ma lesi vaenga. O le manino la ufai atu. A kongu o le vaenga lea ko ke fiu wa ia o siva mako feika I le sisili o ngai o kou alo. A tonu o tamai kanga ngā le kongi e sa o ia whaamsingo. Ua fiu whaamasingo e kusi yaku. Iwe wa iei meo mato wa vanua ngai whai koe le feedbacks. Wa fiu whaamasingo lela alima sifuru kausanga o kusi yaku whaamasingo. Awar koe whaiangi ia o meanga ngai kusi yaku. Awange koe whaiangi kanga pengi kalake. Awange koe whaiangi kanga. Ua fiu e kusi yaku.
E le aia se suinga. O le ala lo mātou tiu te whaalaua I teli. Whaaleo aku. Whaaleo aku makau aku. E ka penga I mo kai au. Ai le I whaapea nga whaasanga lava I saukama kulou whafonga le tunu. A whaifo I o ke ka umangingo mo ka umamātu lava. Pea mare ko a whaka maikai. Leo ka uakula. Pea mare to a whata maitai. Nga whaia kanga ngā. Yes. Nga whaia kanga whapenga. Ele nga o saukama la kulou langa o leu ke ia kua I le au mai o lau whaasea. A ole mea e pito sili lava o na whainga tāia te au. Ole whaasea o elea. A o lau mausa lea. O lo walwe ke whaikau vanga. Ole mea piko sili nganga leanga ia te au. O whea lau whaato whala inga. E ono manantua wa e anta mai atu nei lois. Na te ilea wa e fesiringi ai fua. Pesa o tau wā. Ia. Fesili ngangaka mako o ngai Samoa. Lewa o tau atu lunga le programi tulo wa. Lea ngai te tau fo ono o whamani no atua. Mo lau susunga. Ia ailonga nga e siri se kauvanga. Lewa o whaiak. Ailonga nga e siri se kauvanga. A e fesili I e na mato wa o nga mai Samoa. Paua nge yo le pesenga nga o ai pesenga nge me ka ongi sili kauvanga launga. Ia. Lea la wo tali atu mo o tou na le tou te fesili ngia. Ai longa ngko kauwa. Yes. Fesili ai so se. Fesili so se si mai si Samoa malama. Lea ngai faifo I kauvanga ia I Samoa. E ui e matua si itia e ni usila le level tūlanga. A o kauvanga launga ia mako. Ia. Ka ke whaiare ka la ko inga foi leli. E le la ve ai le lima lea. Tulo. Lea la nga e o mai lea so. O te mita ma wha amanguia inga e lea kua, o le wha amaungianga ngā o lau kala. Lea ngā o le mea alofa lea tua e la iana le leitau tala. E le ia o ala inga ingi usila. Le ai. E se sere ka ngakara ngai whai kuku i e le whai ngole status. Uyo lea, tato atu marolonga. Ia. Foi mai. Pupu an marolonga a foi mai. Whawhelo ai le fionga e sunga le. Tamai tai whai a onga sinia. E fionga e mele ngale no upura fionga le 14. E lunga le tatou proklame tautai A'E nevanga le fefi. O le talavivia mo e Samoa le anturu pele, ua tatala ina nei au kilani ni usila, mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI. Ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sama whare titele, I si o tātou o tiro i Samoa, e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia I no whale, whaatotonga I no whale, e te maua o malava I le unanga a le SMI I mangele. Telefoni o lua Tasi, valulu o 5 Pete se tu ila la tu si le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. E fia le Pacific East e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whamara tuino le e seta o le nei tau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta I lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo I whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu I aso to nai o vai aso te Tasi, e a fua mai le aso nai le aso iwa o mati. Na o le lima ta la tu tongi pe a whaanga le Pacific Easy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai, au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori e New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o valuse lau o Tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of
Te wala wati lea ua tolu se fulu ma le 5 minute wati ai nei le i tū la wha le tautua whaawawa le Blue TV o te whiwhia whailo atu. Lea ua maua lea vanoa fiso o ta iai ia ma le whaurulunga foi. O le komiti whaafoe ia o le tātou malaya Samoa i whaafia o le Polyfest. Mai a i tausanga i te antu lela a lima se fulu tausanga. Sunga le tamaita i whaiaonga o le tina o le whaamatua whaiva. Ia o lana foi fangu ai longa ai falo ma fanau o le aturu. Ia a o ia foi o se tamali i waiai failonga tau aloa. Ia a le tupu tamaitai i Peretania alo ia ai lana tautua. Ia o te ronei e meisio Samoa ma le lalolangi. Ia o le fionga le fuatino le sunga. Ia i le tina mtua whaia onga ia mele ngā linu ua. Sem whatalo whatu i lau fionga li. Ia whaurulunga o le tātou wa Malaya Samoa lau fionga mele ngā linu ua le vanga o le fiafi. Ia, whawhtaile. Mo le awanoa lau tō wha asiata. Ia, whatalo whatu i le tātou watunu. I le nei au auli. Ia po le a fiafi foi. Ia ai mai se o lo mai mua mai I lunga o le upenga ta whailangi. Ia, I tafa o le nei lano langi. Ia, ua mawhai o na maua mai ai le au nā ngāle. Ia, ia, e whaatalo whātu ma le nganga maua lalo, ai le ngatai lea. Ia, o le nganga whaalo alo. Whaaftai mo le awanoa. Ia lega le leo le tua, whaafitai o le ua whitai ai mauso I pei o lātau I le ili le nei vanga fo I o la fiafi. Ia, mai le fita I tunga sa pale whea ngai ei malau fionga fo I po lau sunga. Ia, na whaaululu I aia komiti whaafoe o le tauawa meina. Ia, o whaafiafianga o tauwanga tautalanga ma whaafiafianga alo ma whanau a onga maurulunga. O a mai, a matantu, o a mai le nei aso le toi fotua I o a onga masani, ia, mai le pisi sa iai le lava I aso lau fionga. Ia, whaaftai, ua te fo I mai fo I a I le. Ua le whai tutonu o le potua onga. Ua umatu fo I nā futia I le nawa I aso. Kese masiva ai mai se tautalanga alo mo whanau. Ia, o lea fo I ua toe o mai. Ia, pa au auli ngā ruenga whai tutonu o potua onga. Ia, ai le ngatai lea. Ia, o le wawa ai au alo mo whanau o loo. Ngai mai I nei lau mua tai Tasi. Malo whaafetai. Ma mori ale wha malo ai tele isau no fo. I toi mori ale wha malo e wha leo tua ile whaafetai tele. Tu sa I le porokalame. Sa whea ngai fo I tausanga te Tasi lea fo I whato amai atu. Ia, se I whaia se sau noanga. O, I le au te lenga fo I maritulanga sa ta oto mai ai le wha moe moe. O le a se mataua. Lausunga le tamaitai whaia o ngā wha ururu iai le porokalame fo I o le Malayo Samoa. Mai lava I le aso mua se I whaasifo I le aso toa na I mona taurumanga. Ia, whaaftai mo le whaafsili asiata. Ia, o le anganga fia, anganga whaangai I pia. Ona, o se tausanga ese fo ile nei. Ua toa tele ia a onga ele ngatai lea o alo ma whanau. Ua mawhai ona awai mai e toe whaafia. Ai le ngatai lea. Ia, o le taimi fo I o le tauwanga tautalanga. Ia, pe ia na sila fo I matanga tangai. Le lau tele o le tatou au fia sa iai, ia malunga fo I o le upenga. Ia, ele o whanau, ua mawhai ona maua le loto fia. Ia, e wha o ngālenga ngana I le taimi o tauwanga. Ia, o le awala le nā ua maua ia le anganga whaafetai, sunga I whaia onga. Ia, ai mai se o alo ma whanau, o lo o mita, e wha au le a o ina. Ia, o le tatou ngana I te tonu a onga I se ese I au taroa nei. Whaafetai tele ai lau sunga ile, tamaitai whaia o ngā sinia po le, pule a o ngā fo ia mangere. E ma whaia na sau whaariso langona I le, tau ma whai ngā si tamaitai papalangi fo I lea, wa whaake I kā kou u mai Tangaroa College. Ia I leo sor kau wanga kau kala, ngāri ai sasa mai ai ele, e whaasa mua mai, la unga to o leo le palangi. E ma whaia na whaariso whina ngālo li tūlanga matautia fo o le aso. Ia, whaafetai siata. Sa pei o le tasi o nau ta inga, o le tatou ngangana. Ina ia mawhai o nā o ina I te tonu o potua onga, ai le ngatai lea, ia o le wha o ngā ina I whafu atu o le potua onga. Ia o se tasi o tū la fono, ia e tau lava o na tasi le tui tau wā, ma ia o ngatai tasi. Ai pei tai, ia sa whaafiso te mai, ia le whaia o ngā lea Tangaroa, ia ma au mai ai le
whaaringa o lātou, o loo iei se tamaitai pālangi. Ia o loo na o ina ngana Samoa, mai fia tau wā. Ia, ona o whai atu lea, ia ele a whaina. Ai ua iei se tau sui, o le wasenga lea, ai whai mai i. Whai atu ia le ai, au mai e whai ma. Sui o le tau waonga, ia, le lei foi. O se mea sili le nā ina ia whai malui i alo ma whanau Samoa. O le ai ma whai foi e, ama matei ne papalangi. Ia o nā o ina le tatu ngangana. Ia lea lana tu wailo, ia lea wanoa. Sta mai papalangi lea, ia e whai ai lana tu palangi. Malo whaptai. Lea se whina ngalo whanga e tia o lau fionga ile whaurulunga o le porukalame lea ile peona e sau noa mare matau o le atunu ile toa tele o a onga o nisi o a onga pei mo le urua i taimi lea wa tau whaofi atu o lo iai se wha moe moenga mo le tau sanga fau ai o le sasani a le tātou watunu mahalo ma whanau o le tātou watunu e toi fo ie mati le tātou ngana ma toi fo ie o a tātou wa whaafifianga ma tūlanga whapena. Ia, whaafitai, pei o se langona fo ile nā i le komiti, ia ai mai se le komiti pūlea, ia le tātou whaafiafianga. O le a mata o nā tāpena, ma wa ai fo inisi awala. Ia e ono wha le lei a tili ai, ia manisi fo i mea fo, e tau mawhai e mawhai o nā wha ali ai, ia alo mawhanau. Ia i le tau sanga fo. Tala noa fo inisi, o le tātou ngangana, o le tātou te tau mawhai, e o, i tangata ia le o ni Samoa, ina ia whaalaua i te leai. Ia peila lea ua maua mai ai i le mau lea tātou te tau mawhai i ai, e mawhai lava o nā o ina e isi tangata e le o ni Samoa. Ia mai masalo ua, te tau fo i ona whai se si vā e ngō le tawanga tau talanga. Ia e o mai ai nisi atunu e le na o papalangi. Ia o nisi atunu o loo tau mawhai e o le ngangana Samoa. Ia tui ai le awano e whai sa lātou tauwanga i le tau sanga pe au lia. Malo whaafitai tele. O le a o whawhia mai la o whaafisiri le anga isi vaenga sa o whaasoa. Ia, tūlanga fo i o le mātaua ale mamaru lau tele o le atunu o mātua. Ia, e whaalaua i tele ale. Ona isi au mātou whaiva wha masino. E tautino le solo le tamaloa i se ngangana e whaingo fie. Ia ona toi wha malama awalanga o le mea le nei lau fionga fo i le tamaita i pule wha tonu o le tauvanga. O kausanga uma e ti ngā lava ona tusi atu i lunga o pepa nei wha masino e wha manatu atu mea ia e ono a fiai o lātou tongi le tauvanga. Ai pei e mātau ina lava le whaia pea o nisi o vaenga. Le la pe o le anganga na au mai se tō whafo i le leo te tau mawhai e wha leo loa, wha lawa i tele. E le o fua inga mo se kangaka se koa kasi po se aonga. Ai ave se ngangana wha whai ngofi, au aka kango fo i a fei le wha alo. A tonu e le maua e wha nau le winga moni le tau. Ai pe wa ave alo kanga lo ta wha leo ina o lo mātou a manatu wha masino. E a waka vai e leo pe wa ave se ai fo i ma wha se anisi o mātua ma wha pia mai e wa matou fati nga i fina ngalo tamaiti awa afa sa mo le mele le mai lunga we hurting their children's feelings ia wa mako faki nga finga ngalo nga yo la to walo le so fina ngalo o le tina matua wa ilonga la to tua e me se fo le ngana ma tu sa o le ngana o le so fina ngalo lo tele le vai ia fa ftai mo fa sili asiat ia peia o le anganga e mātou te tau mawhai i ai. Ia malama i whautuanga, malama i tusinga. Ia maawala fo ia e waai i ai whamasino. I mea i ono tau wāanga i ai. Pei o le anganga le nā atonu e le o whaataua pe whaamamawhaina pautuanga ia ina ne i fo i ua ave se le whaawinga ina o pautuanga ia e au mai whai ai fo ia umasui o le mātou komiti ia e awatuai se pautuanga tatou ngā lulu e whaatasi e tau mawhai lava tongi
I vaenga ia ua au mai ai ia vaenga ese. Ai a whaapea lava e malama ma tau mawhai e sā ili. Ia, ole anganga ia nā e tau mawhai fo iai ia le au sunga I whai a onga, ia e mai se o lo tau mawhai e a oa oina tatou siva ma pese ai le ngata ilea. Ia o tau talanga fo. Malo whaftetere lava. O le tausanga fau a to ele lima se furu tausanga. Talu ona whaavaina. Ia, mwhai ona e sau noala u whionga ele. Whaurulunga o le purkalame. O ani fuafuanga mani whaamoemoenga ua whaata o tuatu wa or kuringa or kausanga ele se mea o le matua vavea. Ale ani fuafuanga lau whionga ele. Ia, whaaftai I le taimi nei. Ia o lea whato a uma I fol tatou tauwanga o le nei tausanga. O le fuafuanga o loo iai. Ia, ini nai vai aso. Ia, ona toe o mai fo I le o le komiti. Ia, ma mawhau atili. Ia, ma tatou wa ai fo. Ia, po o ani mea fo. E whaopopo ia I le tauwanga I le tausanga fo. Ia, mai mana o mia fo I le whautuanga I sunga I whaamasino. Ia, po o a fo ini. Awala e ono whaadele ia. Te whaadele ia I le tauwanga. Ia, ma nisi mea fo. Nisi siva fo e tau mwhai e a fo I whaadele ia atili ia I le tauwanga. Ia, awala tausanga 5 Ia, o se mea tā ua lea ua ausi ai ele. Tauwanga a onga I Aotearoa nei. Malo lava whaaftai, ma mōli le malo ma le whaaftai tere, ai lewe tua lewa no whai ule ai sau noa ngai. Tau balunga ai le tā wanoa, to e whaaleo le nganga whaaftai tere. Ia ila ufionga fo ile, whaatina o le tātou wa porukalame, mai se fo le malai o Samoa, mai se tou komiti. Tu sai fo o le whaatoa toina, mai se fo o le tau mawhainga o le matina o le nei lava fuafuanga mo le whanau. Ia, lafo atu e, tau orunga mai sau noa ngai, mai se fo le manu lau tisa iai. E au ngā le tuanai. Ia, e toi fau ai ma, fatu ai ma whaatapena I mo le lumana I lau whionga ile. Tabai tai whaiau? Ia, whaaftai lava mo le amanoa, whaaftai o le amana I o le mātou komiti, te wala a watu, I lau tofa, ia ai le ngata I lea, ia o susunga I whaamasino, lea tausanga ma lea tausanga, tau mawhai foi, ina ia maua se mawhutanga le lei, a le komiti, ia ai maise ia tatou sui, ina ia mawhana ai le ngā ruenga, ma tele ai foi te ao ngā, ia o alo mawhanau o lo tau mawhai a o ele ngata I le ngangana, ia ai whapea, ia siva mapese. Toa tele fo I whanau, ua o ngā le au tū, ua latu I lo ai fo. Ia, e au ngā mea na tutupu I le teimi ua tua nai. Ia, fatu ai. Ia ma whaalele ia atili ai fo I le alu I luma o le o langa. Ia, ai whawhetai tele lava mo le awanoa, whawhetai fo I mo le talia o le wala a watu al komiti. Ia, e whai oe masui o le tatou community. Ia, e a vea ma whaamasino I nei tausanga I luana tatou makutai. Ia, ai mo le awanoa, whawhetai tele lava, ia manuia le afiafi. Ia, whaaftai tele fo le mātou te talo, ia, maua lo malosi, whaafua leva. Ia, awa, ia tāpena ngai na ia auria 5 tausanga, me se fo le toi tū, ma tilo, I le sāvalinga whita sa whenga ia I momoli al whaamalo, ma le whaaftai, o tau talau ngā luenga, ia, ua maua lumana I manuia o le whaanau, ua toi fo le fui neu le lapalapa o niso I la tau, ua toi avea lava ma whaia onga, ia il fisosoani, e toi whaau le mea lofa le tua le whaanau, mo le whaamalo ma le ngang whaaftai tele, tātou fiso o taipea mo le nefiafi, whaasoi fuina. Ia, soi fua. Whaaftai. O le whaatatara le nā ma le whionga I le pule whaatonu o le malai o Samoa I le tūlanga o le tauwanga le Polyfestival Committee whaafoe. Le sa pale whianga I nei. Ia, si o tātou wa atunu I nei I Aotearoa po o le committee fo I o whaiaonga, foto malama ma le sponsor malosi a le University o kila ni whaaftei fo I le tofa le moa o le sa fogaina. Ia, le whaamoe I le aso, mai se fo I o sunga I le whaiaonga I a Timo Morisa. Ia, ma se la toa onga foi pap toi. O le tau alunga la, au ko ke pole, le wa maua le video le nao le launga pa asi afine palangi lea. E uma foi ava tuilunga. Ai o le tau alunga le sa ta oto mai mo nisi o tau ele isi la fia. O le tau vanga foi le lo nao au te tele lava ia, tu fa ta singa moa o ngā lii.
O lea na manu malo ai Kelston Boys. Io e sola foi Kelston Boys le tu sanga manu malo. Ia tūlanga lua lea o ngā mauwalunga Dewolf. Ia ma le tūlanga tolu o lea o ngā St. Peters. Ia moa o ngā nao tama. O le tawalunga o le tūwhaatasinga o makawa o ngā tamaitai. O lea na solai ia lea o ngā Auckland Girls Grammar. Io e po le teini o le kalama mai au kilani. Ia manu malo tūlanga lua ai Kelston Girls. Ia ma le tūlanga tolu o le kolisi mai Epsom Girls. E le rei fwoi tausanga. Ma le taualunga ai o a o ngā tūwha Tasi. A o ngā fwoi ia le ei tamama a li ima tamaitai. O le a o ngā uasola ma le manu malo le nei tausanga. Ma ka ukia fwoi a la tau fwoi tāpenanga le nei tausanga. Ea o le a o ngā mawalunga a Avondale College. Po lea o ngā lea Avondale mai West Auckland. Ia, sola lea o ngā lea ma le siampingi o le nei tausanga. Tūlanga lua lea o ngā Manurewa High School. Ia, ma le tūlanga tolu. O lea langa makua whaaki. Ia fo i le tō tele i lea aso i le tauwanga. I le tau mawhainga lea o ngā lea mawalunga Papa Toe Toe High School. Ma ka ukia fo i le tau mawhainga. O le tausanga le ia te au fo i mala umatau. Ia, le whako adua kausanga last year ma le nei tausanga no ta. Sawa tuai tūlanga fo i whawha masino o le tauwanga. Ma nei ia o le fisui ai. Wa amakanga me i le tūlanga fo i le wa kau wā mai maisi a onga. Wai pe o le mea na sawa. Ia. Na ele na ma le lai na Avondale pe i ele teimi whaase fulu wanga so o ia pe aia. Ia. O maangele le sia onga e matua o le urua i siampingi le ngā o kau wanga ia. Ia. O tau le sia onga. Ioi. Au lele. Tangaroa. Ia. A onga whapena. Peitai. Ia. O le ua fisui ia i teimi na mawai foi whailonga le sia onga Rutherford. Ma ngai ia foi mawai la tau por kaimpese e po anisi me se e po le tau po le ase vaenga whapena. Ia mana inisi o a onga tate whaalongolongo tua i e foi na moleva na ai filo i nei tau wanga. E whaafita ia ile loto ua mawhai ono mai nei. Nei a onga lunga. Ai, wa ukango koe oko mai. A tono e ngai peo no whai. Jo whamalulu whau ono. I le whaafonga maua fo i a le tunu e mesi fo. Ia osi maafinge sia. Lena whaila na whaase a. Nei e leise anganga peo no whai atu. E lea se anganga ia te awa mea e mama fo i mea i e loto mama. Kalalea. Le tutu whaafonga fo i le fionga i le teitei fono le porkalame mar komiti whaafoi. E lea ia se kala a mea e whaakuku ia pai mala whai. Ai ua mafua fo i onga pei ua ngongo aku makalinga ma le whaafonga le atunu. Ia ona wa e tango fo e ia i o mafaufonga ma e whaapei fo i loroko o e lai whaakakau aku iai. Ai se i whai atua le whasi tua lalo le nei o te tua tupea. E le ma whai fo i onga o ngua i le anga o le tua lalo ma le whaasoare ngei. O te avatu e le ngata o au o le matai Samoa. O au o le whai a onga ea o ina le ngana Samoa wha makai ma le whaakau le lea. Ese mai meo a onga whaafale a onga i potu a onga. A o se kangaka fo i ngā ola e i Samoa. Tulou, ma vaai le soifuanga i Samoa. Ma tūlanga ua masangi le whaalongolongo ma onga mai upu makala ko i inga e tūsao. O lau le hao lolo pito vaa ma lau tau le mau. Ma tuwai. I o tau walo lofa moni o tau whanau. Ao ko ngau inga ia ulu kingo lo loto ma lo nganga ia le leisanga wha Samoa. Ma maua ia le loto fo ile le ma discipline lau tama le wha Samoa. E wha o ngā ilau kala ma lau kuolalo. O oe ai mafua ai. Ai a wha mata nana e oe le whainga, tulo. Ia, ele e ia mo o ili uwa. E pule asika funge, aur kuolalo ia le avatu monia. Le ngai mafua nga vai ia ka kokupulanga ma makanga nganga ia ka kokupulanga. Ma uma e loa lea peise ka maikala e whaiaku. Wo ka maiki whailea mea, wo ka maiki whailea mea. E mafua mai. O le whaitama lea tatu. Ioi, e waku monia. O le anganga le ngā e o lolo piko wha akuai.
le anga ile fa pe fo itu lo fa afika ilo wa fulilingi ma lo wa fu kau ki nga i ka penga o vaenga na yo to walo fa pe nga fo ile sia onga fa pe nga fo ngai ngisi makua iyo e fa pe nga fo lo la to wa fulilingi ma lo la to wa fu le lea i tu langa ia ai mali lia ia wange ia ve yo to lo to mana na ta ma fa pe mai a me o ka ko isi dia ku lo isi ave esele nganga le na ave ese le faitama le na o lo wa ma fo fo ke siria ku lo lesi le ele ave ese nga kala ma fa mai va to hurt fa fonga mai o tu ta sire nei o pol to ina ma ka ukia ka singe o fa msingo e fa kwa o ka ngoe ka ku ya o ko ya lo ase o ko su e mai le fa utanga ma ta fa elia utanga va ya fa fonga la o ko ma ku ai tu lo wa ele o awana ia afia fua matangi o fa ku sa ukala langa ia isi a tonu tele o au vaenga le kele nga sai kama fo ia pe ia nga mu Samoa iwe pe ile mangiso i me o kanga ka amu e usu mai pasi le lima le vaveao ala ke sa fa mai lungo kanga ka amu e varu mai au vai kau ia pia pe kau sa lolo a lo wingo la utala fa fonga la o le directly mo me o fa msingo fa kai ngo kango kau to wesi na yuma fo ile le inga ia longo mali ele avenga ka maki ai ko ke fa fonga la le lau ka ngoi fa to play atu ia le fanga sa o upua kama ma kukua le sa fa masingo ma ko Samoa iyo fa masingo la ia kama la ia la pingia me Samoa e ui pe ia o fa ilangi le folonga ai ko fa fonga mai o ele matua le tau soft ama e ka uroko vai ma e ka o me o mai ke fa mai ke hurt ma me o ma fa fonga mai e mele la a tono e to fa o sofia so uroko malusi ma e lo moni e le fa Samoa mo no winga ai to fa fonga mai Samoa wa so ona fela wa ma so ona fe palu wa au mai ai ma mea isi atu nu fa ali ata nganu o le aso le nei mana nafi e leo ni aso ni fa fia fianga o aso le tauanga e ese le tauanga ese lo usau e te fa fia fia a e sau e te tauanga e iaitu la fono e te tauanga a sau e te fa fia fia e pule a o ia wa mio peke oso e lunga peke siva i fia ma e pese e pule a oe a wai leise si o tongia au fa fia fianga lai fai a e sau e te tauanga e iai mea wa umana fa ta oto e sane e solia ia ma mea e te tauona e faia ia tatou se atu ile siva al tau kou o le whamasino ta mai tai lai lala mai o le tasi lea siva Samoa al tatou atunu ua lauiloa e sunga ia se yuli e o le siva ale teine Samoa e se ai le hula e le tamure e le siva tua inga siva e tua inga siva le wa e mai ua tūr ma tiuti wai lalo ai lue ai le se le ilopo fe mai e na mea o le siva ai al tau pou Samoa e iloa tua so solo i or se so solo i o ai le o so oso langa e lua tua inga se o le se sa o al teine Samoa e o i tutonu luma vai matua o ai a salukimu lor se pe o salukimu o ka vale o nga o so oso lo lea ia ma tau mai nai mea na o le ayuli ia ayuli o le upu ale atunu e sarsi vau o lona winga o le tele ia au fafia ia nei e alu ale tau alunga ta atia i lalo le ayuli ai tu el tau pou le ilopo fele a kungu e onga ngaku i ngasiva le ai ni me fa pena Samoa aua nei toi faia aua nei toi vai eses ole upo le atunu e sarsi vau o le tau pou ma le ayuli o le whengai ngā le tuangane ma le tua fine le ai se taimi e alu ai tu le tama il patua o lon tua fine pe tu fo le teine il patua o lon tuangane sa aua nei toi faia whaafutai le iari mai tatou tauanga ia ola le pese ia le na ma whaawau i lava moku ngā awha ale nā fui wha masino i longa i tauwanga
a o nga Samoa le la vakula u fokuanga le tu lo wala ngai va ia pe le faikio o nisi o to ele o le to tele antoa ai me se o ko you think you know Peter a o le moa ngai faikio e fa ilo ai you know nothing yeah va fonga la I kala kama sao ya awal fayar ko ai nga se e male lue fa sarukimu alai faya ngai kaupo imagine la oele complain ngai imagine la back then ai e yai se kinga sa la kusiva fa pe nga sa nga kamar kembio nga ka wanga ku ilalole yoe tu ilalole vai malue ma fa pe nga ai uma enga ku ilunga le fa masingo fai de kala nga awar ko faya nga si vai le ongi sarukimu nga hurt tai feelings o nga ka nga. That's how direct o mo meka ur fa masingo sa o malofa ioi I awar fa se eka ko me fo I nga that was good, that was awesome, amazing, fantastic. I wonder pe se ala wole sidi ai ave ka ko fa penga e te mana o te fa longo mai upule le fo I ma miri yaku o yo ala fau masa jakulo mo aulu ai uma enga u mai lo ku ai ke fa mai then why my son, why my daughter did not win? If everything was okay, everything was perfect. Lengala. Faftai ya ur fato fala inga o ke fafekai ngai ki ngā makukua na fisoso ni mai. Lengai pe nga mangingo wala ukala o le fako fala inga le ala u fa leo aku. E mainly e au mai I ki ngā makukua ku lo wale fionga le fletua. Ioi, ia vini la le peteru. Ia markele ole. Nga lawa ukango ka aku kuloa ya le sa o fai langir fo lo ngale to o vai loa. Kasi lea pule sa la fai. Ma fo le matou lo lua fa sirienga. Ko fa ya makafa. E angia ma le okele langa ku olalo. Lenga o le alo fa mongi fanga. Wa ko sila la. O le kai mianga nga makua director ile fa ukanga makafa maka uru melea. E sa le me le ayudi mo si vau. E sanga ko e sause kama ko e fao I lalo ai ku se kenge se pa kua. O le kaimia nga ka usao ai ka malo ku lo e le fa masingo le upulea. Le ai maso ko e va ai o ko e fair nga mistake tionel. I ka vanga lo fa gwai. A fo ile fa mbaye pulea o ia a fa ongi fa fianga fa kalia yam fa ali lo mo vale mo lo wiloa. A fa yo ni entertainment. Ongi fa fianga fo ile le ma ongi show. Fai kalia le o e pe ke kango e ku uai mausu I fefiloi kukongu ma e tango e mamanu fa atiti o ha umau mea fai kalia. A o lea ua fisoso ni atu. Ona o le tauvanga. Kasi la lea vaenga e a fuai. Onga e wanda ma e mafau we. O ke whakora maanga I o resiva sia ukama. O ke whakora maanga I o resiva kinkiki o lea onga la lea pai ma lea onga la lea la fai. Ai pe ai se haa ua lea mawhai ainga. Le la ua wha leo atu. Le la lea. Ia. Matu wai. Se i o kou waro lo whaia. Se i o kou waro lo whaia. Ioe. Tatia ia le nā mea o le whaitio. Matulanga whapena. E le. Tatou ngāru rue whakasi. Kako ngāru rue. Ioe. Awale lo mana I manuia. Ia o hau tau walo ma whanau. O si fo ila mea ka ke kau vai. Pe e kau afua mai fo isi faia onga kulowa. To lowa o ele nanatia fo. E kau solo mua mai fo isi faia onga. Ia ka ke vai a kua pe ngai faia onga fo I e lai fatoa uma ia. Ia nai tausanga mua kausanga I le guveske o lo faia onga ngan Samoa. Pe kau solo mua mai fo I kamanga lo ka vai a kupe e tau fa ale fia e faia ku isi tu walalo. Ia ala fa fialanga ko malama ma to wiloa. Pe a fa pe ko kele kalia le tu alalo e vatu. Ia ole vaenga lana. E fa ia ole la tawalunga tu ile la unga si o finge palangi dia. Ai ono lo te va vai atu. Ole wo join mai ka ma fai news. Ilungo le mato proclame ni vanga le fiafi. Melalea. Ya malile mai o to finangalo. La ngai kele foi ngai ka ko news mana ita to issues.
Tātou te fiafia. Ai ka kia mai se o finga pālangi rea se umata muli he tula na tautalanga. E tau walunga i le tātou porokalame nei vanga le fiafi. Ia, tau asu fo ia vai mālui puenga. Ia te au ia. Tau asu lava vai mālui puenga. Ona ole tūlangai fina ngalo ma la tau foi. E lea wha inga la ka ngakai a lai wha ari sa olo na fina ngalo ma tūlanga a. Au oe lea e oso i lungo le ka inga. E ke le o mala malama se me kasi ai. E te oso ona o lo le fia ia te uia ma tūlanga wha pena. Ia o te tatalo pia mo oi. Te tatalo pia mo lo wanganga. Ina ia wha fowina iele nei tau sanga. Ia, la tato atu se i. Ngale, tasi le tato wa malolonga lea. A foi mai loa. Ia, ona tātou whaafeilo, i leo le sunga ia mau. Ia, ma le sunga ia tu elevisi, po le tō whātu i vasa, i lunga le tātou proklami. Si ka kofisiringia, po anga i isu ai mesela, maka ukia le whaalave lave le na tupu mai pēsenga. Maka ukia le aku inga whaalave lave, ukousi sila Samoa. Ese le kūlanga wo o iai si o tātou tino. Tātou te o iai, pe mai a tātou whasalong wha business ni. Talofa lava, Tasi Market is here at the Māngere Town Centre. The E fia le Pacific East e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana pa anga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te Tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la atu tongi pe awha ngā le Pacific Easy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o wha sopori ai New Zealand pe asia si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o Tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. O le talavivia mo e Samoa le hanturu pele, ua tatala nei au kilani New Zealand, mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI. Ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale te tele, e si o tātou o tiro i Samoa, e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausi e no whale, whaatotonga i no whale, e te baua o malawa i le unanga a le SMI i Mangele. Telefoni o lua Tasi, valulu o 5 Pete se atu ila na tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e Mangele. Pe whaafso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. The best paint. Come check us out. Drop an email Creston@gmail.com.
Tai wera wati lea ua se funu miru te wati nei lei tu lai lima au te whiwhi whailu antu o lea ua to ai tau nuu mai le vaalele malanga mai ai ia la au whai news fo i o le lalolangi le neivanga o le fiafi mai Samoa ia le ia seisi urupo io e so i le taimi le nei i lunga o le marketi i le tūlanga mau o lunga o lona value o lo ta otoi ia o le sunga ia mau hunt mai le tātou atunu pele o Samoa o le foi ua ta o tolua tai mama tila fainga ia ilo la va se lua male to fa tu vasa po tu sa mau aka Elvis Molly ia mai le city o tele o maua po fea le sitete le ua mafuta mai ai le sunga ia Elvisi i le nevanga o le fiafi o te fa talofa fa feiloi fa tulima ma o folo fa tu lo va se lua ma lo le soifo maua ma le langi ma ia soifo manguia la ko fasiata o la vor fa tongo ka ko por kalamber Tautai A'E ia marka ko Globo News ia soifo manguia la to fa pe fota to finga o mala vai nai mankau ia fa kalo fa ko foi e la sunga le fa masino sili or ka ko porifet festival ia o kilangi ngave aso sole le kio ka fiwe o kilo po kalam Ela que quero com ela fa pau, mas ela pupura ali e cambio fa masingo ngari o fa pe. Sa ala fa masingo si dia la dia kako. Ya malo la barka waka, malo le on sa i vo i va ngalele ya wala bada kinga ingo ngai fa ngai kongo kako ni sila. Pa kalu va ko pa ya maru Samoa o fa fo yona. Ma o mani o nanga fa mo la ko sia. Ye fa kari la fa news au de dei. Ya kalofa lava ai le ngaka la pa kalo pa o ngale tua ia lo fa kunga pa dia so se fa ngi o ngai de o ka ko ola ngi o ngale kumau ia ma lor sai fu manguia malangi makafia o ko sunga o ngale tua ia o fa kalo fa silinga mo ka ko le ngi kula fiafe ia ma le loko fa ro kele ia so talo fa lava o fa beri wa lo fa ga lo fa la ko fa ko fa ma yo le fa ko aka ko amata ai wala le ke ko foi mai i la sunga nga sa oi ai ka ko sa mo ka lo fa la sunga le i ma ka ki e rungo social media ngai vai ka ur so fuanga ya fa fero le tu la fiafi mai sa mo nei la lo fa le o lo po kota ya fa fero le mbalo le tulu okay no ai ko fa si dia se leo asiata le wa uma fa ku lima ya tu vasa foi ku sa fa fino inga foi ole mamalo le tulu foi fata si mai lunga o le tato por clame au de lei matango fie au de lei da fonga luega au de lei de fonga por clame au de lei de sunga le pule ko au de lei ko maka ko sponsor yo ya ga o ma fa fino ya tu vasa fai masui yo ma wonei pa pio ma mod mod ka ko news mai i ku fo le la lange lo ka ko yai ma le nga fa lo to fa vai mai ya fa filo ai lo va se lua e te lua fifio mai o lea wa matala u fa so e tu langa o mato fu tau vanga langa le u fa ka ia fa ia e fa msingo sidi le wa mai ke u le o la sa mo ia si mativa ai ai le mo fa masingo ai o le te tau va ia tu ila u computer por o masini mau o se me o le tasi valu tasi se me tau io bu ka u le mau le ngenge fu mai sa lu ai tu i va sai tau vanga la unga onga Iyo, se i fai mai so ro fina ngalo walanga o ro fo kanga kai nga fia. Tau sa la tau sanga le tau ma tau watu fa mo le Elvisi se e to fonga mai ala foi se ta o tonga sa ia ile tu langa le tau vanga pe o te mana tua. Ia fa tai sia ka le kasiva valuongo. Oi fa por kasiva valuongo. Kasiva valuongo le anga no walu e foi fai masui o sio makoa o ngai vai maunga. I ngā vai kau e whai ma sui o la ngā vai maunga. Ia masio ma kongu ka kongui. Lauri. Mo meo kau wanga la ngā hoi a kamikia o ngā rau ka i se furu lima ngai lalo. Ia o ke ropo ngā kai mia polo se furu wha. Ioe. Ia sa o le whai ma sui ia. Ngā wha mangi e ngā ila o kau ma whai. Ko wha mako ka maiki sao ma semi-final. Ia. Ko walu mako sao ma semi-final. Ia. Ai ko wha longa o le final. Or ka miki whale alili. Kasi mai sawa. Ia, male ko rua mai le kule le kuaanga. Ia ang whamangia inga dio kam fight.
e ngā kaimi ia ngā makua fia ia sia ungu ia kia o le mere ka whai akoi asiata Ei. e kele ngā whai mako kamai ana hoi kaunga mea o kou le whakangoa mua ma pet mama ia vai mua whai mako kamai meeting ma pet mama ia na mako kapenga mai le semi-final ma ngā vai kaimi foi o kamalo pet foi MC Fai le briefing. Fai le briefing. Ia. E ka uma mai ala fa le pet mama ia ma ko me fai mar le umi o launga mar kai mi amakai ia or ka ngor fue nga me uma ia ai fasil sili na le mele asia ka pinga ka ua le vanu o le me o le nga o maka po foringa ile mela ya ru lau kanga a fa kai nga ba o ke nga vale mo kala kai ka ia o ke nga vale ia kira la nga u ko lo di manga vale a pa pela ia nga kai no kala ki pawal me o mai ka o me na le mo su kamala mala mai ingema e pawala le me a fa pe o le ya fa per ko o mo kali makusi le ia ka kiro ho ia o a wa eres nga me wala le ya fa pe ale kiro ai o ele ka dia ia a wa ko la siva ia wa ke ia ru ka masiva Biar manga ia ka maka siva ngai kamaki. O le ola ko maka le mele o lima. Ia. E o nga unga kingo e ser manga ia ai le ngan me wele le la anu ia maka io. La anu kanga pese io. A maka la anu ngai la lo o. E pe e ka le mawashika ko point. O le point ia follow lava o fofonga de me e alo ia au kanga po action. Pio mela nga mangu ia ira ia kama fai. O lo follow uma la ia inga ngai. E or ke mi fa kulanga inga. Ia fai o lo la nga mu malo mori mu. A mu man mori mu ai la le uma la fa maka. Ia wa o ki ako ala va poncha oi. Ia pio mela nga le ka fa nga vai kami waleva. Ke ro lo ko fa nga nge vai kami. Ia wa ese fo ia le kan fonga ila ko tula fonga me fa pea ia mo ngia la sa nganga e a o lava nga kakai o foringa mele ia kanga mo fa ro ke lam ma na ia ai taimi fo yo a mau taimi or ka malo e le o manga o e se me fa se pase pa ia o a e adwa na fonga tuli mata i le me ro ave ia na ai o vai kai mi o me ne o tau vanga fa fianga me tau vanga o nga mau o ani me te tau ma tau mai toi fa manatu e le nei Faftai a siata mo fafsili faftai foi atu i vasaile. I le koe fa mangaku ma pe foi le wa koe mo mori mai le nga kongu or fa mo ngi mo o tu manga nu o Samoa. E mai la vai le siva ale tau pou o le aiuli o kulanga i la nga fa Samoa o le fulanga o me tau mafa po to na ia fa fenga ia po matai fo ia o ai o vaenga umanga sai fa ka vanga o wan wat oi o le mele maua kule i sauno atu i wasa foi o le varu ngo le sauno e tu i wasa soli longo wingo kere i fa ngau mai ia wanga pe ko ke vai mai a porkota hoi le a pe uma wa ele ka wa ko longa sfa io o kulanga mongi a siata mar fa fonga la tunu o le ala o mo kingo nge la fiafinga i sponsor no tu i wasa mo le varinga ko le ngi mai di e ka ku sa mo ngi mon me o i makasol io ia muri o kamakai me alo ia ka awa ai ngai lo mau ai ngai o ka ku au ma vai soli e sa o maka soli o makwa ki u merkas ia o le sala le mele wo ia awa lo wi e ele ai uri e sel me la si va ngai di e sel me la yo ia ma ele le pe o ngi me ai o ngai yo singi me fa le ko hoi io o le winga la kwala ele ai o ka fa kaya tu i va sale o mfa ko la langa mai ele ai ele fa ko le ngia la kala ko ngafi maka o ka samu nga ko lengi maya makar kaino ka ko laiki le ka ko makua o ka ko fa u kala le kele mole so nga kula fongo e mafu mai ma yo e ia iska ka aseta un fa nga mai fa se tu lo o fa fonga la tu o ma fa nga mai fa fo maka fa ka vale so lo poite le mafu o so nga kula fongo ma o ko mo fa masno yo fa fe kai o le ko la langa mai mai e ia lo ka ko o lo a maka me foi fa masino po kala mengi ile sa le mo la ku fonga foi le mai le ka milo solo mala nga fa lo seta yo ya ole akere o kari mai fisiri ole ase me sai ole ase ta yo ya fa tai yo le wangalo yo sa walu ka wanga solo yo e mo ya wo le mo le sa ole mo fa lo mo
ke lo siata o la mo ia ke mi pasulu ko sa wa lau mai lau wa lau ia lau fai lo sole avi fo e vai kwa sio kinga ia vai pia ngai ka ku kinga a e o me fa pe ka muri muri me fa pe ngai a sa o ke uri va e o se ko va ko fango ngoa a sa sio kinga musu mai manga kuare kala siko inga voi le le ku o ngu urenga fai de va e o fa ku mam ore ale le ngakal se le va le fa mai fa ngoi le tango le mua e o tango le mua a fa mer ku o ngu a fa fa ka ke o ka ku muli a nga kango le a e fa pe ngar fe au sa mod body meso ki nga yo pa dinga nga kai fa mai vai e le fa pe ngar sidi ke le fo do uri va ya la o mala piko i ma o ira ko fo piko i ku ya per ku langa nga siata ya alo fa vitai io ole me sidi a matawa ole au tu male au ngo au tele ne fiafi o matai le i fa to a ko le nia na nafi o fai sileva io o fai sileva na muri tai ya ele a fai na le ma lo le no sai ma ro foi tau ta ia fa ma lu foi o mi kai mi ma soka ko vala o tau le mo wai ni si o tato update a ir manat ya ina nei tele lo tato tai mi ma le fiafi ai te manatu la tato wolo inisio nei o tonga ya ma se foi o ta penanga le vanga foi o le fiafi ma se soka ko ngui bo la tato tala amata mai tala malai mai Samoa ya o telefon fina ngalo lo tuivasa ya se fa fonga tu le malu tiro le tunu ani tu lango tu pusto no seta tu tunu ma nga fa lo ma partai mo lava no ya partai fo ile ne ava no fa au mo fa no mo Samoa nei mai le suyo tatu proclamo tata ya kota malalo fa leo fai fo na longo puya li le malo le tunu inicio melo fa pena tu pusto tatu tunu mai lava ya so ya se ia o mai matanga ni ba yaso ia fa fonga mai tala mai Samoa limai tu malo le fa peon sai ni la to miliona no lua ile poloketi lava le malo fa nga solo o le miliona fa sa fua le tu malo a wale atina ina o na tato tu malo lima sutas io le ia ile tu malo va fonti o sa fata numero lua o sa lenga numero lua o sa nganga numero lua ia male tu malo o le fanga fala sela ia faftai tu malo ia lato committee i fai pure foi ma taita e fono committee e pe ona le fa atino ni so va henga blocket le o fai on fa maria inga le official o kika ia po ila ko fo la so kusi le malo ma ua ko fa wa wede la ko blocket ile milion ngalo rua io pe yang fa kwa sia tai ni so tato li poti mo e le nga o ikumalo le pipi o pe o ikumalo lo man malo mai suere ta pipi o lo ko alia la ko lo ke ken milio e yai fo ikumalo va ngolo tu ma de foi kai minga de va ngol malo fa tu tuere tu samotas o lo o yai ngai fa fika au e le fa ki ngol la ko lo ke ya pe o mai ka winga fo i lungo up to 40 ye fa ki ngol fo ani so tu malo ye pe foi la o ngai yai le ikumalo ana numero 2 e le fa pe ona te tu pele tamai tai au le pole partua foi ya lilo mai ava mai ya le o fa sa fua masangi siaki ma ko inga ko kongi ai piri a onga anga yalo ma fanga o fa nga inga la ko milionga ko ku pe o fa sa fua ko le malo mo le kinga ko kongi ai piri a onga ngai fanga wa yo kilo le ku ka o le vai nga sia o ko kele ngai fanga u i ku ha ko le o fa nga malo le sa nga kala onga le se supu o le au sier ko ngol piri o sukon se ia fa solo ku ngai weske ai fa afetai ile o mai fo fa nga malo fo wo yengi male lako fa moenga ia ma me fisa lako karkala ile ko kai me lako road show ia le ala fa sa 4 milion ma ko kongi pili inveske o pili le universite pacifica i Samoa ale nga kai le o mea o nga me mo fa penga yo ya okay lor ko akelo ku malo lo fa nga marka ka wala ko se leng mo le ki nga ingo ngai fa nga wa o tu pulanga la ba o le tu no ule mo lumana ya ni so tato tala siata ya le sa pe nga sia fa la kusi o malo tau pulenga ya Samoa fo le mai ala si singa Samoa on fa se ben mal i ka ko uso tua i fo ya tonga o da si singa le o lo ma kai ku ai ka penganga asio ka ko malo ile fonkanga le ale aka ka yo malo ka pulenga le fa pe nga usu i Samoa ya o ke topa i ka usanga i do fa ya o le nganga la ma fa mo ya fa mau ku o angi va enga fo ia o mga o mia fa le
ia en fainga apa mai le mo o malo o tau pulenga fo ile so soki mai asa mo ilang kapenga io ia le wa mai anga felo i matamata i palmia ile tai ona leila ia ma kilo ai se kulanga fo ile o le as kulanga o ka kia mai kapenga nga Samoa io a o kulanga la fongo le o ma fa ilo men tanga bengo turisi ma fa pupula ni so vaenga ile se ka vanga ke wa a o le fa pe mai le tanga bengo turisi fa a mole ngu uma longo winga ya fia ko ya msava o inge ya ka ko upol o manono maporima ke u loka ko la fanga kai mingi wa bavel kai ya wa ye si malo yo mai uma fono ya o ka fa sava yo mo wala bango yo mai fo ka fa se tatu nu ma sia yo kulanga nga pe yo nga ye le se singa le ka yo Patricia Scotland yo ska mai kai fo le vanga ma o ai va ka yo le ko ya sia sa mo ngile fo ngi fero nga matamata i palmi o mai ka penga nga sa mo kulanga fongo le ya topa yo ya le si tatu tala mai sa mo nei ya le wa fa ma ngia me sunga de lo ia ya tulang aya ia long ku le se kulanga fo ile fa no no e pe o nga ya ile le fo ngi wa o le fa nga solo mo dianga ma fa o masalo mbia le sunga de lo ia ya tulang aya ile fa la fingo samuel o mo dianga ya no fa sa au ya ku yai ma o le lang ko kar sanga ilo le ya son tene las faraile le sunga de lo ia from stone inga ya ku mai se ruwa ya so ko ka penga ko o le o sila le lo ia wa esen mele wa ga in ka ha ngo le su ngon ka ku ngi wa le nga i ko mo dianga alanga clients ma kurang o lo ia lu from stone ai pe fo le wa ga ya ku kingo o pura va ya lo fa o pe fa kala sunga de lo ia i le kuranga o kuranga le wo o ku ngi o le wo masalo mia ya ma fa o ia se mo dianga fa sanga ya ki i le fa la finga o Samuelu masivai le kaiming sa idea ile ole ya okay o le fasili le kapisa ida ku kaiming ngai asia tama fa fonga fo ya asia tatu tunu o lo mai mo mai tunu mau o le mele we le ku Samuelu ma masivai e ka fi kang malau ale la esel mele la ga ile lo ai okay le lo plano o le fanga solo ka o le o ko ko Samuelu ma we pio ka ku dan ka ku da ile mo dia ngot definition ai o le makwa ngalo ngimo ku la kaiming le modianga au ku sa mafua mai ngai vesi mal makafiele ia si usa foi por atar ia Samuel il fa pui ma son tolo ole modianga le aile e pe onga ku ia se i fai pule ile maliwa yo si alo ngalo le tunu ya tu au ya ole ala wa mangingo masa wa ngali ro ile luwa ya so le luma e fa ngo ku ye wale ko ku la ia fetulanga ia maka upu ya ole aku la ilo maselo ia mai fafu ele on failan fa manino mai po ai de lo ya mai fa fo de la sal kura in ka pungi ya le nga fa kai ya o le wa nga fa kia e nga ya ka ku ka lang foi mai la ko sa ko gi ma i de ko ngi ngore fa mo ya le wo la sa se lo ya mai fa fo kula i mo sunga Samuel masivat ya si ka ku pe mo mo ya nga fa tai de sunga de lo ya futulang aya e ku sai foi mare kai sa fa pe o nga ye ka ave ngon ka pungi ya Samuel masivat ya ai pe kula nga wa fa dia se fa no fo sunga di loi wa le nga in le nga so nga le maka ko mo dia nga pion ka kir mo from sno ai pio de wa nga ya ki ya se ka ko kilo ya ko le ali si move le la ya ka ko kar ngo pe ma ta pu sa mo ne ya seta o de fa nga solo mai va son ki ya mar ga so ngi mo ko fa ko pe nga malanga mai se di fo mai fa to nga fa ka di mai nga mo ko fa ko mo ma di do mai fiti i nga nga fa atasi am tanga nga lo Samoa malem tanga nga lo fit le ala wa mo wala va no en fa o mai ye ele ka ngo fia for ka ai fa pe fa fonga mai ni alo ma fa na wala tunu o lo ya ina tunu o lo avion ka fa foma arwa ke se sia o ngale ia arwa ku sa ku pe ya ki oku ngai do le halu ka ku pe ko ye ya foma ya mai sia ku ia ele ka ngo fia e ko ya o sku wa fer ka u sa foma i kan ku pu de sa ai sa lo da tunu en fainga ka ave inga rem ka upura fa ku onga wo makua fa ngo ko ro ko sia ka kero kia onga maka upura yo ya or kuranga nga le fa nga solo se furu tino mali li lo mo tanga se nga solo fa nga solo e ta tong papito ya wa fo ile family e ina fa masnonga pole pula mali le corona ni se ta tonta upu sa monne ya o fa nga solo so nga leo ise eli is furu baru ka usanga i mo yang nga oi matare fale ole nga oi ka avan ya male winga fa kamala ma winga fo ile le fa to ngona wa
o maka upu sa kula mai papoka ile vai aso te nei le weekend o kulanga nga le we le nga o Samoa nei siata ma fonga le tunu yo ua makua i alwakwa o mafanga nga o marka vale nga o malo ka vale ko farka va kalo sia nga luenga mtanga nga malo ia mafai nga ka fio lo le mawalunga le we le ro kamale ia mai lava vai aso te nei sai se fa abla ta vale sa mai mawre soifua o se tama fasu to sanga i mai le ala fanga o sale mo o fa vele sa kula i mai loto so sale mo mai mawre soifua se tama fasu to sanga ia ai o lo ka fie la no vai nga leo ia se tama fo i mai or fa mai maua 5 baru tau sanga i mo lianga o le ona makau ave ka vale i winga fa tamala ma fu ile maliu o stangata ia pe or kulanga nga o le sika ko maliu va sontea mai le la fanga o fratiu desa fa pionga di pokia e fa mai i lo mueva fa mai fa tu malo i lo mueva le office lo fa lo inga ia se yo ang se kilo fa bla bela luas fulu iba tau sanga o se ali desa fa pionga fa manu alia ini purfana o se la malos ya le o mai mau e soifua luas fulu tau sanga o se tau le o se ri talavo desa ka ofia mai leo ile sto nai ile maka upula fa yai bon yangam susu ngan tangan wenga o asiata tulanga i maka upu lo afia tu planga talvo ko fa fonga mai yor ko ke le ale afia ko kupula kalvo pe foi la onga yen maka upu le satu la i bai sina monga le sa va piona afia i se pul fana vo ia se tau le alusu tas tau sang ia mai le so ile mo masam talangan tangan wenga leo po ua mawal ka va le sa fa ia le so nga kula fongo ia o karsia ia o alu nge susuenga ia maua ai uange ia alu ya o mai fonga pe on ka upure vai tere o nge ya ka ke miri marka ka fa so kula fo ar nge ya ka ke miri kingo va kasi maka ko e fa kas yo ma fai mai fa ya o marka ko maka upule nang tulai mai pesenga siata yo maka ukiar nga ko nga yo nga sa fa kula mai pesen ma o se kula nga fo ile ke ye fo ile le sila le tunu ile mea o ye kupula o le nganga faaftai ia ke ila ku sama fai onga pu e ar fa vela ia mamawai le ngu mela ka vale lesa fa peonga afia ile so nga tula fono le ala o kurioso ala o di e ngol piki a malo la ko le do o le ka ka de poe ko mo le nga faaftai ile malo le tunu o se ka u ke le so so ngi da ku fa pe o mane ga yo inga le sa fa ka pu ya tu le sa pu e le sa ka wa sa mo sa pu e lang ke fongi mapu inga ilim tanga rengo do ya ngia ka ke media po fe ofai pe la ngo yen maka upure pesen ole ko inga ka valor piki up Nissan Navara number plate lua valu wono to wono le number plate to ka le ngo ko mangi ngor ka vale ngo ko da bodisa faia le fa ngalim ya sa sosani ni so la tu sala tai fo yai ma vala au le ambulance ya ma ya ku mo se sosang ya ma mod ya ku ya ngai tau le afo ipe ona afia ia po na li talavo fo ile mau tanga sengase ya asiata mana bata upu desa tonta upu mai Samoa nei mai famsonga le o far pui se o ka presa kula i mai le lua fe lua ya te sema le o far pui ai ia se talavo fo mai sa ai sa vai ile mole fasio tangata pa i vale e pe o mai mawere soifua o le to lua fo so to fine po so nga brother in law ye pe la nga afia i le so na kula fongo le la ku e fam sino nga maulunga i le lua tau sanga ma le fiku masinga i le far pui o le fasala far pui le fo ku mai le fam sino lua tau sanga ma fitu masina ya asiaka ya marka ko kala mo so le e ila ki fanga wa ngi ya mako ako ho e po se di loi i le ko si sila mai fo ya tunu mao o le wei mako ki fanga fo de wan ma o le wa fa ingo Spano versus Nupi fa le wa fa nga solo se su nga fa lo toi fa le Nupi fa ini ofisa si ni stofi e kusai male liki mai ku fa makalanga o fa makalanga e pakingo e Nupi fa mai wa fa inga i fo ia ngai pisingisi o fa makalanga ngi ka wani ki ku ma wa fa inga i fo ina pisingisi pe o nga fai loans ile maka upula le sa fa ina kusia ina ko singi nge ko fiti ma momori ku wa tai fono por afionga ya pali mola ile kapeneta male minsta o tupe
I le kuranga o le ongo sufi kumilionga le safa makua ka wala i ngonga kupe. E le ku wha pari ngā ka wala i ngonga kupe. Mo meo longs. Ya, ya la ua ka pisangi. Ya, pe ya mele safa fa kua kua. O le mangaku au kua fa me moelea. O mai pipi i le ma. Ai le mai furi le ma. Ya le ala ua ai loa. Ma o le ua nginga i runga le ea. Nisi o vaenga tau. E mana o mia o na mana la mai le mamano le tunu. Ia pio ngai kako kala ia mo nei tu la aseta atono po e mo se sia va noa kako ke kala ai foi ngai kala mai ngai Samoa. Ia fa pe foi ia se nai vaenga la fa peona sa no mai le to fa ya tu vasa mana nga fa lalo. Alo fa tai tele la fa tai lo sunga mau mo tape nei no tantu tala ile dei vanga la fiafi. Ke lo longa se taimi o ta fea ia sunga ia tu vasa o le lava tatu taimi. Ai ona nei te ua wa tau umi atu ia vaenga o te fia follow up mo fia fisiringi ai le fa lau tele no nisi o mata upu ono le wa a fea ia tatu tala toto. Ole a mo antu le vaenga ile loia Samuelu. Bara tu fo tele ia so o le to sa we felita to proclame mana nisi fo yo. Ai ole a se ongo no fai tau fo i mare to ai le sau noanga le sunga le loia le sunga langa ia fitulanga ia. Lena yaila na fa matalanga le na mailunga ya e tu sa yo lona lona fo ila ngona fa ale loia o le tangata tu la fono e winga ile mata upule o le vaenga la sa o pikia mai ya wala nga sa o leva na su e na maile le fa ai loilo le fo ile le tau sa idea ia le sunga ya Samuel o le fo ila na mawantu e leo i o official le loia ale ala vale tu langa wa ya o le vaenga le pe e kau lilifa iai le faafesili ma le ngefu. A faapea ngeila o le fainga lea o lo ia uma. E fia feo la kuka ngaka ai o ave i leo. Pe a faapea o le vainga lea le vai mai iai leo e kakaunga fai uma i lo ia. Ioe. Mana tua o le lo ia pe o le faamalu lea o le tangata pangatia. Faa le tu la fono. Se ia mai ia awala uia ma process ma tulanga fa pena. A le pe au mai le fa ko fala ingar ko mesinga ma le fofuanga ua fa tutua nga ile lo ia. E akangia mai fa pe mai le ai sa e kango fa ala fila kama o le winga la le o te faiat. O le pe la akangia mai a fai o le aunga leo auke e ke le malu se lo ia. E ke kaufia o lako ai ka o le lo ia ma ave o loka ma ave o ai lo nga ko o ngisingi lo ia fetu ile tiro mai ale fa ale komisinga malana fa winga inga malanga fa le liunga le fa pe ai o solia ai le lo ia kula fongo ai fa makala a fa yor ka ko nga la ia o ai se kulo le ngana ma fa o ai se fa vale la fialu ngilo ia la pe fa pe ka ke loa e tātou te le malu ingi loia. Pe a whai o le vaenga lea manga o mai ai le makanga ruenga o leo ua afua matangi ai o na sātia ma whaia le morianga lea e whaasanga nga e sunga le loia o tūla i mo Samuel. O na sau vai le pito. Partai a seta bolava noa. Ya, o le mea mongia ia, a kako kilo le loia. O le loia i lalo le wha malu le wha msnonga. Eoi. O ai malo ia foi e tuba oti official lawyer sin e lalo umar fa malu fa msno ai ole ku de wala ngala fina ngalo wan me ambong ya saka wala ngala fina ngalo la tunu ta ku ni o nga sa mai ka winga ma aver ka po ngala ku uile ta ku nge Samuel ma ma sontolu mai la bala makanga inga wa ka fia ma mo Samuel ile kai mi akwala saka wa be ngai sunga le lo ya la ai fetu la ai lem ka upu akorni sa lilo i mga kosi lilo ya me o se vai nga fa pe fa o ta upunu i le kura ora sunga fo lilo ya e ke i ave ma lo ya o pasi ako ala le kula fongo wa lava longa si la fia fa tu la fongo e finga we maka upu fa pe yo o le vai nga e se le va ya i sa no ga le lilo ya pe o lo mia fo i lunga o nisi fo yo newspaper ma nisi fo yo pe nga tatalanga ala radio sam o lo fa pe mai o le lo ia e ngafa ma le puipuinga o langa clients po re kangaka o lo sulua e avea nga ia mama se kanga foi le e finga winga sem ka
A le mai kaula alanga ai fitulanga ai ile anga ida waka ya ko le fa pe mai sa wa wale anga ide ole kusai mamoli yanga olo o ia finga winga lu mo fa masdo bi o mo yanga Samuel le se lau mo kupu ma mo yanga so to a ole wanga ya ku ya le yanga ya e fangi mo yanga ole fa kalanga le nga mai le lo ya wanga ya ku kingo a ku la se si ku le upu masangira ku wale ka alol pol a waka alol kingo tanga le ngolo yo ole nganga la ole me piko siri nga fa ngo ai fo ile no fata pua ile tunu ole la umong ya aset fa ko fa longo le ka ilo la sunga foi ma se fa fonga le tunu fa ko fa longo ya le se me fa apia le wa nga ya ngai maka pu ole fa apia wa le fa le len kia le sa ko ilo maka pu le ole no nga fa le fa le tene ole kalo sanga a Samuel ka wala le loia Samuel bono to ka wala le loia ya ftula inga ia fa ese ia le tamaita fa masino ya talasa ato sa mai le lo ingon maka upo Samuel masibai ia me la solosful io ai pe kai nga ma ua le sunga le lo ia le fa maka o ke fa ngole me lo fa maka o le frets o ke fa ngole le nga yo inga le o le fa maka le alanga ko e karosanga lo le lo ia mo se lua ba sa ko kolpo ma fa ai lo ba nga yo mo fa msno ma o le wa ka lia e fa msno ma ua ka ngia mai fo i le fa ese o le susunga le lo ia ya langa ai mai le koe ka ngofia mai no koe ka wa vingo no ka upura io ma le nga fa lo siata ole ala le tūlanga wata o toi la le vaenga le ua tali mai la le whaamasino mo le mtanga rungo whaamasino nga i le tarosanga le sa avatu e whaase e se le whionga te maita i whaamasino ya talasa ua tali mai la le tūlanga le na a siata ele mo mai se tali le wa le wa koe kalo sanga le lo ia nga sa wi la le a fa ile lo longa ma ai pe kai wa pula ya ko le sunga le lo ia ma fa i lo va enga ia ma o le ala wa kolo po i lo maka upu ile le lo va so lumana ma o le ala la i lo ku langa le e se si lo ia o la ku la i mo sunga ya Samuel ma masibai Pio ku langa le ma le nga fa lo tali toi fa siria siata ma lo fa tai ole me malia la le o kupu mai le vaenga le avantu fa fonga ma wana tunu ole fa yakule kangi ma le talo sanga le lo ia a Samuel wanga i le fa masingonga pe ma fa fa se le fa masingo le ai a le pe o va ve ai lo ngo filosofi le o pingi le melia fa se lo ia o e tau mo mai fa se lo ia nga fa ya ku ka sanga fa se ke le fa masingo le la o le fa pa fala o le la fa pa fala le fa se ngol fa masingo ele mo wasi tasi ele mo si ton a le la wa tania mai o makwa va ver ka mo fa inga le o le fa ai unga e le morianga le ina ia fa ia lo se va enga e ave se ia tulang e ave se ia le sunga le lo ia now o le popo le nga le fa ya ku la ukala o le popo le nga la sunga mauta ilo se fina ngalo fo io tu vasai e tau te fa soa fa lo itele o fa fonga le tunu o le popo le nga le uke ngofo ma e fai ngei fa ai unga tu lo wa le matanga ruenga o leo e fai ngei fa ai unga ai uma enga ko yaingi kuo paka kuo meia e uma enga ile sa o nga koe fa sanga mai la ia lea tulo o nga koe fa sanga mai la ia le o tangata po ngai ka ngaka ngei sunga le loia ma me koe sule le makanga ruenga e pe yongi fai unga wale kongu ma le sa o nga le ko ngia le ka ngaka ngei fai unga nge ai ki ngai le mamaru lo telo le tunu ia la tau tupe o la fonga e ko kongi now se fai tu la utala le ai tatu tele i fa so wa o le kele ia fo yo o nai vaenga o tatu fo mataita a tonu o le so fo ia tai o le so fa so o le fo o mai kia e ia ile case ngale sa o ai nga fai le fa ai unga fo ia se kasio makanga ruenga fa malolo se sui CEO ACEO la le ka uar makanga ruenga ale na tupu pa inga le nei le fainga malo fo o fai la le fa ai unga ai uma enga ua koe alu le sui le ACEO su ma fai le kangi a whaasanga le makanga ruenga lea uma e loa ka pā se finga ngā lo ia ma lo ia sili ma ila tau o le tūna whono ai a mere fau kuanga sila kuru konga laki ma mea nga saingi e sa o le leia le ACEO
Makuasa ole le ia. Ole tala la male informations no o mai te au mai se tātou wa tangata whaatuatuaina. Ngā sora auti tua e ongo se lau wafi. Which is e alua luar kako kau kaya e makako whaasoro solo kulava. Au te avatua umai lunga ma avaku e maula ko swafa. A ngā onga o wha matatongi e tu whaapea. Wa uma ngā sora auti tua e ongo se lau wafi. La ia mangi ngā lewi ngā lau lau tala. O fea a kua ia i le so o ngā kawhiri sa ungoa o le whaingo ngei wha. Awalanga o le aio o ia i la tau e wha li liwina tū la fono pei o lo ia ma tūlanga. O le o agree whai unga ia, maisi whai unga ia wakua makanga ruenga o leo leo. Aina ona au wha apena tū ma le watu o la ufa asoa. Ka lo whai. Ia wa a whai e whiwsiringi e se sire pei e se wha maungianga o la ukala. Ia lau wakua wha maungianga e kasi. Nga whaakea ngei sunga ia li o tuloua, whaakau malama. A vere kusi e waku whaakea. Ai a mai whaikau wakur kei si e li o. Sire sila aku. Ele i uia ele a fo e kome singa o leo leo. Ma le la tau fo i pūlenga, ele i uia lau mea e kakau nga whai. E ave mua i o i kukongu ia o le whaamasinonga i loilonga whaaloko i whale leo leo. A le o seksa o mai ame tūrang whapena, o lale mena tupu. Ko e kusi akur ka maroa. Lau fionga i le komisinga. Koe whaasao e whainga o le melea, ma koe whaaui le process. Koe whaaui le maka upule le process. Lea nga whaako ese ai, ma whaasao i oe, ma koe whaaui ai loa i le process. Le mua ai tū la i lumo o se whaamasinonga whaaloto i whale lava ia. I oe, i to tonu lava le mtanga ruenga o leo leo. Ole i o aku le vaikele. Ole wingana nā lea leo na ufa ia tū ma popo e. Onga ea uru ka whenga. Ai kau wai whangu ore au whai ngā ruenga tangata uma le atunu o lo tongi la whonga o tau. E ki ngai. Ia awatu langa whapea. Lau teilo i se pe i se whaupoponga le tō whātui wasa ai lau sunga mau so whina ngalo vaenga lea. Ia, whaftai a siata. Ai le i saunofo ia tui wasa i son whina ngalo whaari e mka ukure kupongi Samoa. O kulanga kongwa ngā le i se pōlenga. I le komesina taluai. O ka wale vaenga lea onga o meia kausu. Lea wake ki ele se tasi o leo la le ka oso. O leo ofisa sini o tanga lunga leo. I se Hilux foua. Maua mai langa su sa whaile. E whaasanga ile i le tanga lunga leo. I le whaai ungar komisina taluai. I le wha malo loa yo ia mai langa ngalo. Sa whai wha masinonga. Ma mangmalo ile suwa le. Se tasi leo i leo sini. Ma o lea, na ko kongi le malo, o kupela i nga whaakawar ka awale lea. Lea mang malo le sura, ale li leo sinia. O kupela kungu. O kupela kungu rauke. O le paenga wela ngā le kilo i maka upungi e siata pe o na maria, fo ila fasu. Alu ngai mea. Ai, kaukanga ia kure li ilo ia whetulanga aia. E mawhai langa sanga su e whaasanga ni tanga lua. O wat mea mongi hane nga whai loa e langa aia i lunga na ile. I sona fina ngalo sa whaadia fo i justu singa Radio Sam. O se kuranga fo i lele ua kamwhai whaaleanga longa kamari anga malonga kaure leia i le baa i mawhamsino. Ole upure whaonga e langa i. O se kau whaaleanga le mene whai mtanga venga leo. Eoi. Halu ngai la le mene ai whai se sua langa aia. Pe whai se ilo i longa le mene ai o whai se sua langa aia. Ai whapea mai e milionga langa su. Oina ole o mkanga venga e mai se lako milionga me konge su. E ko kongi fo e kakalau ke. Lango leka ko roa kuna lore ngole upu malo. E au fia i kaka Samoa umala. Yo mala kaka wha lola siata. Malo whaptai tu vasa, e so whina ngalo. E so whina ngalo e whaali e le vaenga lea tūlanga e tātou tele i whaame irisi vaenga malau tāpinanga whamulimoli. Siata mai kau inga pēringa i vaenga o mea makangaruenga leo mala ko whasolonga la ko porkalami. I le fo mau aku, mai loa i fuki kako. Ia o kupela wale malo le whao ngai peye ia kangi a kaka ia pēr malo ngai kaka ia koe kangi sun kangarunga leo. O longo inga la, e kaira, o le mera rea, ia lau sao le lei lava lua saunga, e koe kinga inga lava le malo ma kupera ka kumaru, e koe kau kawai mea ngai an kangarunga leo. E la se ia inga, fua le ka kumalo Samoa, a whapea lewa feio ngen kangarunga leo, aru le sifia sela wafi. Le si masinga koe feio, e se inga malo e koe inga whapea.
o kere ri kuper malo ngau ya o i lo sungar komisinga ya siria pe fa se o esi sa komisinga era ki ke kuper malo ya du a ko kere ku lan ko fa ya o i fa ki ke kuper malo ya o ko fa me se aya no kuper malo e nye ya ingan malo e ka fa pe a so o kuper komisinga lo ingo fa dio mai o feio so o komisinga o feio e siria ke fa se ya fa me yo kwari ya ru ka ku a sa us kama ke Ole, ai le seu sunga ya mau o te lo la si fia mau fo ile tali wa le vana ngalue le matanga rue ngau leo i Samoa. Ai ia te fo ia malo o langa fai ngā rue ngai i nei fo ia o tautua fo ia i matanga rue ngā le fale pui pui nei ni usila. E se loa se fai unga se fai ululunga. O oenga e fai se fai unga ai wa se ua makua koe sa malai le makanga rue ngā po o ngā rue ngā ma mea uma. E makua volunteer lo step down. Ioi. E makua kusa ua matua matala le fai totoa. Mo oe e kakau iloanga e wha mei ese. Ma e step down. Ai saule si kangaka e ke iloa e oe o wha ko whala inga sa o le ngā ma le fai unga ke whaia. La fai atu sina uta maitala le wha maoni ona la fole fina ngalo sunga ya mauanga e kau wha soa le mata upule. A o mingi ska le fionga ya pese ka le sa ming ska nga matou fa pui pui Tasi nga ming ska o yai fo ia ale national so songi ma se si ngor ka ko por kala matou le New Zealand wa ngalo ya kia ule ngoka ule le o le sunga o le ming ska mua le o se Samoa i le fainga malo le national sa vea ming ska o correction sa matou pesta lotu i inga Ao mingi ska ma vea, sa ia ila le mea kupu ko kongo le wharpui pui. O le wharpui pui le i Mount Eden. Vai wharpui pui e nei, e tu la fono e whaasa. O nga ave ingi kere fongi e whaasa na e wha nga inga kere fongi ma ave i pongka ma kwa strict i le vainga lana. O le mea kupu. O ke ia i le sau i lunga o le Facebook. O sau, wa mai e story fo i e pongka la e whaifita winga ko kongo le sela. Ai mara tua mai vai o lua o lele o iloa po fa fenga saongi kere fongi ere ala fai mai me o mo fetau i ka poki mai ele si pangka va ko fa fonga la tunu le si ori ia o lunga fo social media na ava ua ko ma ka upu le mela na tupu fa pu tal mau lo le va no le fionga le minister li fo fai mai sanga saunga e sa fai mai sanga kali e pole ale me o kupu i mengi ia ele toi na mare la ina la ngana sila fia umai ma to New Zealand nei ma to lo e saure kali ele fo tamali le fionga minska ia ma fa pe mai ia Tasi le por kalame la fai to tonu o farpui pui ngi usila o por kalame fo i rehabilitations to fa o lo la ma to fo ta ina le soifu o le e fa mai la e fai mo me spa me ngo spa nga ai lengi spa me nga va ye ka ka fusu anga mo ia matulanga fa pena o le mela na tupu ala yo na fa tu lautan na matua ave ia ile invitation na parmia fa ma vai lenga wangu nguru ai manga ko mai o ele ise mer mingi pe ai fa ma fo ile fa pe fa ko mingi ska ai ise ai na matua fa ma vai ala fio ka mingi ska wo ilo longa se e o fo ile PCO o le far pui na ia fa ma vai fo o le winga la le tali atu la ofiso so ninga te ilo fina ngalo sunga mau o re kanga ka mongi alo ngalo fa masa o langa ngalue ma me uma awa ilo wa se me onga o sau fai unga fa pulenga fa ma vai per kala kulepa ai mau so fina ngalo partai seta vola no ia o ke ko mai foi le ta pule le komsina ta voya mtanga ngo leo awa le sa foi sa ile os fa inga mtanga ngo leo sa fai funga le tu lai vai bo le ma work usanga sa le sa so dos fa inga i le market funga le ma fa nga ia upenga ile va inga la ukela le ku le fa nga ai fanga o los fa inga la nga le foi nga fai fa sto ma su ye le sa nga ye los fa inga le le matanga ngo le ma mang malo for sunga ma ko kongi le malo ma polo inga fa masnonga le malo le matanga ngo le inga ia ko kongi le kupele anga ile uso foi pole tabeli ale sa o se tama fo ile sa afie le os fa inga le luai o nga o le nga fa ma vai ia le
okay lo anga la ngonga e komsina talua ile kulanga dia fua ile vave fa mama lua ile ile maka upule pe onga ufaya kwa yangi leo ki ile le sunga le leo sia sisi ni afoi ile Hilux fowa mafua mai fa mangu ingala ngasu onga la ile ia ise maka upa apea o fa sanga ya ile kula mai fo o le fionga le li komsina ya au longo tino Filipo ele ia ini su fa sanga ya ai fa ongo ya pa fa kulanga le ka kilo ku ai pela nga mari ela usau nga pe fa fisili fo ia tu basa asia ta kulanga mo ya e fa kuainga ele malo e ka wala ku palemia po le minstar mtanga do e fa kuainga wa ile fo ku ma le anga ile ba fa ka fa nga le ba ta ile malo ma masio e fa kuainga ia fa ma ai le yo o ku sisi kulanga fo ile le fa malo aku la ai ke enga si o kulanga le o le o fa kuainga ia e fa ma ai le fi fa ma yo le melanga yo o le avelo le pisasi e fa iso e nga me ku kulanga pega ia ma ke ilo fa malo lo sa o mai lo ngon il fu ngi pu nga malo pala nga fa lo set palo fa tai tato me ia tulisi va nga leona tato atu role le sunga tu va sai na yan tape na nga auto mena o le va nga le ya pa ile sunga pali pa no mola male le ka ki fanga le wa sa ngoi o fato ama wale tai mi le weekend o te tau mata matai nai episodes fo io le fata tala no nga le sunga le pali pa no mola ya male to fa a purulan sport tu la ngai le la fata tala no nga pi fa episode fo le ai ya ki aulai mai nisio vaenga a tonwe ma o se lao i lumai fie siringi ai le sunga ya pali pa o se no ar vaenga le o ke kau pu e antua nisi fo io fa matala ngala sunga mau sole e o ali ile fa konguinga e si kai fongo se kasi ori i lalo fo ile le furulang ka vale wali poki fo ngale e o le talo sanga i se telefoni o se laptop fa ku ki le kai fongo kan kan ale o le fa urulunga ale pe talo sanga ai o le makua i malo losi ke le au fai kakala tau faleanga o ke faia le mele winga na la te tala o ke o le winga la te tala fo ile o le ase sau ma tau le tu inga i ko kongo for fainga o le aka leanga le o ke faia ko i le aka ki fanga le ke sa ngo ye mau e te lo le fa te inga leanga le sa we tonu i o le fa ka inga fo ile le fa pe ya so skanga ka fainga ruenga i lo nga maro si anga nga ki fa leanga inga ingi pulenga mau ese makanga kanga o meta o pulenga po board members tai fono mau ese mo la ku kofinga ku so ole fakata inga le nga le la ka ai ko ya ka ya i meia ole fa pe mai ai fo ile le e ma fai so se sia i lunga po le ma wo lunga me fainga complain fa ma vai ma kuli ka karanga la se ma tau le na vai ngole ata na o ia pa tai la bola no ia ka ko o mai ge maka pu le o le fai mo me ko ya la ku i sa mo ge o le ka o maka pu le o le lawa maka ngalang i bunga hisio me sa le lo la tunu mo le ala o or ko fiku le office sing ya le an nupi fa le ku se mo li ku la sionga ya pali mo ile a fo ngai ile fa ka ngai ngo lo nia o le approving o lo nia e avera i a foi business Samoa e ringa foi business mai fafo anga fa apela ile ba ia le tunu i Samoa ne anga fa apela o le nga sanga mo ala sanga ia lo e mo nga ia la o ka fia ngai do ave mo yanga le ma le mela maria o le o e fai ku se mo ku pe ka ma fai fa le anga wa pe o le ku sa o nga ave e fa le anga e fo i seta mari o le tunu se furu kasi ka usanga ka ku nu pifa ma ave ma pursi o le ala wa ya di mai ele ai la o le makua i ke le a se nga wenga fia fai nu pifa ma o le foi wa ka ngia mai o le ku mai ku o mea umangi le sa ave ma pursi le nu pifa le ka wa le sa ave ma pursi le nu pifa ka wa le ku mai ku ile i fau le para kusi a ko le o le mea mongi a siata le a ka ko a ko mo mai mo ma fa fonga le tunu i fa kala ngonga male se tasi o tu star sinia ya apululan sport ele ai o makua i mangingo ale banga mo ko bangingo mo banga no o le banga no ala le ya kan ya mai le maka ukia
o whainga pio pio. Sa ia ile pūlenga ka alwai nupi wha. Ma le long ar ko lua le pūlenga nupi wha le sa malanga kui whawhaka si ba ia e bala au mai ngai ka kasaka o avea le nupi wha. E approve kasi milion ale long. Le mawalunga le sa wa mo ala whai el CEO nupi wha nga approve. Nga whase la wafu. Iyo. Uma markong kalaki. Te lola pe whawhenga kongi po le ase a wala o kongi ele long. Ai male nga yoinga pali moala desa ave ya ngai lomia ma pro ngai lomia ave e foi ngai e faka mo e mai ngai pising skuma okia inga ya koi foi mar kului kong manga va ama mangu ela foi sa fa o le me mongi time ne siata o lo fa malo lo le tu mau e ka peneta ia le fionga ya pali moala se isa i o va nga le fia mangingo le sa i ka peneta isi kama isu nga le fa pesa uia fa nga fa bai mata yala ai lo sai iria po feu ave e pali mola po feu ave ku pere a ongo suki ku milio o la fia mangingo le kapenet pesa uia e pali mola fa nga fa bai maka yala por fa kingo lobi iyo ya ku ngala le wo ye o le wo maka ukia le mele wa ya di mai dungo kai minge ya set ya ai le iva tu il to fa tu vasa e ko fo ya fo ila tatala le upule na o lo ta va ia lo fatua a rua lungi su ka ngor va kele o mangenge le sa ililinga ka peneta male mingis ka kupe makulanga o ai umala tole fa ia le sa ililinga ai uma ena nga muri ka ia uma ia inga ma processo le fainga mengi ia ka lo fai fo ilai ku paka ku ngi me o winga le na le na te fai tualanga ele tau ngo fie mai le kau koko ele ma fainga koko ngi al fa le angor kamali angor tangata ai mai siar mele o fa ma ni oni fai oni tua inga le moni or kulanga la nga le langar ka ko kuri ia matulanga fo yo le ai e uyo le ia ta to le to fa tu vasai sau no mai ni tulanga fo yo vai ngi umi ka ko fa so me nga loi mangiso ka ko news mai Australia ia ele nei va no mara fa lalo ya wakta ito siya ya ai ni fa ya ku ka ko news fo yo ma ko pikongu o le akare ka wa to ele sunga ya ma fungo va fo le mo ko ma fa o le akare fa ko la ka weng nga o wa ya chaki chen malang kama eri mefi suel ba nga lang ngo yes por million wa kiri o kinga ingis kama eri mefi ka kiri ba nga le ai ma wa lo eri mefi ma chaki chen des por million o ma lo fa ko chaki chen eri mefi ka o ye nga ma nga le ngu ka fa sa video eri malu ma le lo eri mefi nga le la kiri nga ye weng lang kama chaki chen o le winga la kala le akara ape o male akale wo si kamari do mo wa lo la me wa lo me sawa o la nga wo le ya o la kamale le ya len ko ki dia nga ya wa ya ko la mano amo la manguia kompa mo ala pa pero la kamale le wa lo mongia o le kama mo ala nga la fe me va kasi le la fia i me dia pa pero ya ki dia o ya eso la ko yo ke la ko i nga sa o ida ya sia ya kama komen nga wi ngam ka ngar ko kera na kiri ngai ko ngai ka kom kanga nga ki kere nga ya ta ko kala mai auskaria ngai ma ko pikongo ka ko kala mo muala ka kwa makai ese las konga en que ngai las konga yung kuwa na fa ku muria ile piko ma ku melpone por sa ini nga seleng ya kama kwa ya aveli le sa fa yer pikongo lea o lo ka iuluai le sunga fa fenga nga ya kai nano o petaya o sunga fa fenga nga le karisia perperani Samoa o ia mare la ko lau le sa fa ko winga le ka mo fainga o sa ilios ni se lengi ia fa penga fa mo ku wa ku la ko le ka ko kolisi au ku ya vele ia war ka mo fainga fo er kolisi asia ka ko ku a vele ia e kusa markor se fu wa fer se lengi nga usia ile lango sua ko mamalu mal pa iar ka ko ngu la ko ke o pongi fa moi kama kwayo avele iko kongu o ai o Victoria nei mori fe no fa fikai de sunga fa fenga nga bala ko lau le ke wa ko lau le mar sunga ya lo lang koko io se kasi foi o kamali wo longa foi il ka ko ngu ngi la ka lo ngar ka ko au la kapi
so oi malastonga intengei ma fai e fo I se sailinga se lengi ala fianga o samakau ia wala wat fa le leia o mea support ai le fianga I samtau ia ma le lako wa asosi ia olea so nga se lengi sa kaiulu ai le to fa ia fa la belave farani ia ma le lato lau ia mai tawa kule sa fa kasir polea le ko fa ia kere ai puni ia pe o ia la vale kaiulu fo io le samatau new generation sa o ia di mea ari sa awai mai la le to fa ia fa la belave pun kere ai puni ia I lea tau mawhainga ia e silia mar se furu afer tupe ia na ausia foi e whalapatonga o tama whanau o samatau I mele ponenei ia e mamori e foi lea nganga o whawhitai ia tamali I o le katou nuu I samatau ia o latou tau mawhai sa ilini seleni e moli atu I o latou awhioanga I Samoa ia wala wat whalilei o kakou nuu e karisia ia whapeanga I o kakou ainga ia asiata lea I no kakaaka kori whafotenga lea I no ka whawale o le su e se lengi e mori aku Samoa ma kakou ngu a ware whaleleia o asosi ai le ngaka lea o ngu malarwhanga I ngei aku nguka ke au mauai o lo kakou sa ili malo ai la kakou foi mai Victoria o le aso wharaile le aso tenei I poti ai foi le air balloon foi le hot air balloon le ngo vai aku le news le si vai time le sa ku po mai kempa le ngo pa uale le balloon ile ye le ye se singa maliu ya nga fa le nga inga ya mo me o fa le foi yo ainga ile fa la bela belea ka ko balloon ile le ngo pa u ile kala sitia man poni ele I pa u le hot air balloon ai nga pa u le kaka nga pa ui foa ma maliu ai ma wale leo ia olai apiri lunga falo se ainga wa maliu ia sa au maya ilalo le palungi ia ma so inga lo leo ila tou sa ia ilunga le palungi o le ale mafuanga o le paua yo le ria wa ke sira fia sia kala mai kawa ku palungi ia o puinga o palungi ia po security enga kai lunga ile mere lo fakfaka ele la se mera ale fo nga pau Olong ngala nga pau. Wo so ilunga ki ilunga me ya. Mongka ko masal salo ai. Ya wa le se mera pau la mar pu ya me nga fa. Ya lo nga pora se sa ya me nga fa. Ya wo so ilunga pau ai. Ya wo ki ai. Wa lo nga ya Yesu er ku nga mau. Ya. Ka ko kala nga lua mioen. Nga muse va ai lunga sami. Oro se malanga ko luas ful male luan tanga yai. Pa dia leo e si fulu lua kamakia o nga sa ilunga leva pa kasi mangifaya o nga ia fa penga mang tangata ofisa o lea o nga sa o le la to malanga ia na mua le ba ia tala fia ia nga fa sa o nga makamakia o nga matpasise inga ua vavi foi sosoangi ia akanga o la ko ba ia nga kai fale ia fa peari leo ia ole sia ka ko kala so ai Ngau so fa ia leo se fa fa ngau nga ke na wangi matpongi fa le ngau si mea nga maua ia leo nga ma fua so fa inga le asiata o nga ua fa ia leo ma singa max e se fulu ka vale nga moria ku nga o ia kongo ma singa ngei Victoria ai ngau so fa ia lai sorry mo ka se me wa ni mo so fa ia leo le fa le fa ngaluenga o lo fa mili ai makau sengi la maruana kusa male lima se laula fa ingola au kongo le kampangi sa fa ngar kampangi se piko kele la vole ho e fa penga o nga family ya ma fa faidele ngi la au e lima se lau fa ilo mai leo fa di kupe ngi la we lima se lau e ma working o kupe kasi mal family ona tala wa mori ngi la ngi ali officer senior kampangi le Ole mea lai fa ke ia o fa ngolonga ku ngole news o le kasi ka officer silia le ngamoria I e ngo fonye sen open ya morsi la fia la ku asiata
o le ngoa ko ngoa ka mai ngu lo ke ngofai o send open ma wale kasi le luangi fa la velave ku kupu mai ngai o send open a o le makwa ko akela truck tira le mo ke milo fa kasi I e ngo ke o truck tira ko ma uya ke ko vai mai si aso o fai lo check e fa man ko ma ya ki foi a se pasika ya o le makwa akela fa la velave le la moria le la wori e ko lua e fa kare la fa masingonga o le sia tato tale so ai den kau se ko ngai o le masinga maki e se furu le ka vale nga moli aku e leo nga o ye kongo mako pikongo pe ka ila ngaru lo sa inga leo se kasio o fangua se kasiari ia mama wai de keller ka vale wo uma nga kalai ese kokonga ai pe ka yangi or kalamari o se furu ka vale nga o ia le nga failo mer masinga maki le ma wai le fiku ka vale nga o ia nga lipoki le ma o kongo lo kwala kamarea e fai alo nga ia faring singe kongo lo koa ma e ma wa ka vale e fiku wa maka nga kalai pat e fa fesu ya I mai si ka vale fa on na sia faring singia ya le ala o molia le ali ya mo no nga ia fo ia molianga fa kari foi le aso o le longa fa masingonga ka ko kala so ai ore o le o fokua I mai le ali o nevo ia po le fa le au ka o le nevo le o fokua I mai ko Australia wa mai le la patainga ana wanga ba ai tau ya matou e ta pena mo le fa le sia tau lo fa pepe teminga I lunga o le aku inkia ai er kar ko ngal ba ai tau Australia o le la fa sanga mai ka ma le o nevo inge ya mako ya Australia o longo winga la ia wa maka foi la ka penga ia kanga ka sio mako pikongu ia ngai moringa awo nge ke wo o mai le afa ia la ingi me kaunga support nga yo ka ko ainga a per kala le aku ulu ki mo ma fa re kaimi ma le a nga ki mu ya se ka fa ki ai le ma losi ma le fa o le afa awa u fai ro mai e varu se la mas furu ke le ma losi ma sawa o le afa longo winga o le mako ai fa ki ya ai ka si ia le lo fo le kua wa mfai le kua o nga la vea I o nga kangaka o lo fa penga o nga au nga mar fa maongi ya ke ia ana wa nga fa foringa e la vive ai da fa rea ya ole sia ka ko kala muli la le si mele sorry ole ala ke ba kuri wa uma uni usari ale wa kwa uyari ya ore ka ko news nga ma ko nye Australia sata pa mariaku ore wa waku lava uya ale nga lo kiau ole ba nga uma ore anu mar fa va ko ya fa va an mere ko ya ore ka ko kala nga le mar pa ir ka ko lo mo mai le pa ko nga mar mai mo ne chular ba nga piap ia ka ko news mai Australia ngai ia mo lo fa lo ke lava pa tai mo lo wa noa alo va tai tai tu va sa le nga kwa o ia o fiar me ke alo wa ka le lo mai ka ko proclame ia ona to ai fa tai tele fa tai family no ngoni sio tatu tala ai o va nga ta o ia ja o inisio o tonga ma va nga sa sa noi ni o le sao tatou ia tunu I fafo pe ia va nga le sa noi na fa tai le nga le ma le nga lo fafo ia I ekalesia o mafutanga o au malava o fioanga ia manisi fo yo no faatangi sa mai I kulanga fo ilele io ile sosoania tu tatou sa moa tu I fafo ai ono le wa fa no I mai le sunga ya le rupo o korokota sunga mau hant e si vaenga ata u ala vo fa na ti la le fa ina le ai o le vaenga le uti tau fi fa tu ai ia wala ngai le ko ngama le lainga o le lo ma ku fo ia u ko ia sa iringa se lengi a le vaenga fa u fa le HRPP o le fo ia ma u dala o le fo ia e sau ia ma ko ngai ai o le vaenga fa so lo tele wa lo manatu
O le a se finga ngā lor ko akele o kou ia kungu I fafoi ngā I au se kālia. Ia, manisi I Amerika ma atunu I fafo peifongi usila. Awa afua kure kau whaafinga ku ngore piri lele mwhainga kou pāroka. Ma kua ke ea ia le taitai o le itua ngai ma le vaenga wha upwhai le itua ngai. E wha alo ma wha kami fua ia la tautala. E tasi are manu rauti te ia I le fia e le manga ngā o kau ke pāroka aku. E le mana nao e pūle aku I fafo Samoa. E le manga o e pūle e sea. O upu ngei o leuke kōlau laua uma kua kala a whaipule o le itua ngai sa la tau whaalele. E pule e sea. E le mawhainga o aku fafo pule aku I kua kokongu. Waha uma mautulanga whape. A lea asu e se lengi o lea pe mua kungu I fafo. O lea sau whato whala I ngā tui vasai le tu ai ngā manatu whapea. Au tai marfasiresha. Ina makoa ia group ale whasapora. Ia pe o mako mai kau ma mako masangi I whainga o le whaleonga fo I ale sunga re kai o le kuangai. Ile mimilonga upu. E le mawhai ala o koe saor ngi upu mimilo. I le kaiminga I mo le mea I mako ngai o le whasapora. A wale o makolo ngai o le la a whaikaungu mai pia whaaratia mai. O le a mimilo fo le whainga kala. O le a mimilo markala la makua whaare leia whainga kala whaare leia mako. Makua ia mai ar kala di dei. Mane leiloa. O le ngeu koe o se pilima se mo o ilo mai kaunga ang makala ngei. E la karikongunga wau ia. O ke longa le HRPP a sapora le ngei mai. Whaisiko kele fo i o le. Na o sapora le HRPP le ngei manpongi. A penga fo I Brisbane, Canberra, ia Masingi. Ea. O la kelo ia wia la ka penga fo I la kou ia iai. I le malanga la kou vaenga, ale mako vaenga whai. Ka wia mako vaenga whai. Ea, a mako piko ia whasapura. O kelo ia au. E le o mako ke ea mako le mea lea peka yangi. E ia ngisi o kako au sapura I kau a inga ia I. E lem whainga leo I lango la ko ba whakau a inga. Kei loa ia ui al mea ngā. Ia, ele se mea ia le mea lei fo. O le mea lei. Ia, o le fasiri ngā wa fasiri ai. Wa mako o karipopu. E fiu a papastu e femilo sa I toro sang kala peasau. Inga ia whapea e fia nice mai. Ia ele se mako e kari iai. Paua le mea. Ia, ai ar kanga ko le fast. E kau ai ngai sesi rau malanga. O la e alu ngai ia onga. O sio ngai inga. Ele se a whai ngai le lei. O ia sapora. Support ngai kaku ai nga. Ia. Au kere iloa inge ke o whaiok se kala. Ia e ingi se whapea ia. Ere ia ngā meo vanga whaupai. Nanga le sa welo kasen. Le sa welo anko. Kawanga waru pea I whaisa wipu. Ia. Ore me sini ngā. Me le lei ngā. Ere kua ngā mea. Ia. A whai o mai ala ka mai se me whai I le mele o ke ia uia. Sa wari whai au ia iai. Ke aru la foi sa uia ka la. E oi. Ere se mea ra ka fia foro ka la foi sa ka la. A ka la ko kuri mai kai whako. Ia ka sa wari wani le mu mea la ia rea. A ka la ko karia mo kirkia kurai aka mai. Iau ka ko masang ia aka po I deri. Masang ia ka ko le aka po deri aka aisi. Ioi, kako masang I uma ia kulang o me whapea. Ia o sa uia maunga. E kusai mar whapsiria siak. Malo lava, whaavitai tele lava. Whaavitai oe le tā ua le nā. Piwha ia tia uia. E kako fwoi. Tato uai mea sa sao. O le upu lea ma le whasoa. O le nei vanga o le fiafi. Kako walu ai mea sa sao. Ma mea mangingo. O le mea fwoi lea o le kele o le. O le tele fo I o le. O lo mafau fo I le faa. Mafau po le ase mafau o le skangaka. E kele ai fua ma le. Tulo. O le tele ai o ngasu. Se koe faa fo I ale winga o lautala le tau o vatu. I le harmony agreement I le nga fai. Harmony agreement fo I le malienga le nga fai ngai wa pei o I. Le nga faa ngau mai ai le kele fo I o le matua fetoso a I faa pautono o loi vatu faa fonga le atunu.
o le kele o ngisi o fai unga inga oko mai ei mea tūlanga le whamasinonga. E pei e riri whaumanga i le harmony agreement. Lea nga whai e rei kua ngai mari kua le malo. Ona o le mawhau fo ile le whekala i inga whapea, ia, e uia i lea, o lea, e uia i lea. Au tu inga vaenga la whapenge, ia ke uia. It's a black and white issue. La le winga o la tala. E le ise meo se langu hu ile le, ia langa mei. A ia ke uia wakairoa, e le ka ua ka ikai, i se whai ngā malo. O le upu mongi mara upu kaukingo. A whai e te si la fia o ele ke whaafonga mai. Ele aiso ka ua i se whai ngā malo. Ele whaakaua inga oe, ele whaakaua inga lou sao, ele whaakaua inga lau kaukua. Iyo, ngā ole pei e ola whao ngā na ona vi mai pe a whape mo o miani mea. Ia ke aula, ole pese ar pusi ngofo. Ea, tato oe, wera peke, le winga ola te tala, ele utelo whaetu ni whai ngā pe fast, pe HRPP, po lea lava le toa inga vaenga i ke iai. Awa o lea fo ile hao ngā i ke alua i e kauma mapola u langu, ai o e ngā langu, ele a lofa ia ki oe. Ele a lofa mongi, o lea lea o ngā i te tau alua i fua e wha ama mapo ngai me o whai ngā langu mū, malangu moanga, ma whai ngā pāki. A lai ke si la fia le lei, o le matua te leo lo sao le tamau a inga o Samoa, o le ke leo lo sao i le lumanga i manguia o alo ma whangau i Samoa, e tau ala atu iau i se lengi ke la foa o au fisosoangi o me. Ai o le tasi ale nei le vaenga i te tau ona a leo wai ma whaakanga i kako. O leo wa Samoa, wa kako haru i luma. Wa kako savari vari i luma. O lai ma whai umanga pāroka mai a Cook Island. Lai ma whai ngā pāroka aku i ngai lau Cook Island. Lai ma whai e konga, lai ma whai e isi atunu o le Pasifika. Ai la asanga whaapongi sa ma whau o Samoa, ma manatu o Samoa. E nei i kala ngai whai pule ma whape mai. E popole le anga ia. E popole, o le mea la popole i fua. O le upu fo ile nai tau te sau no ai fa mai langa e popole i sao mai le ama le tūlanga. Tusa uo tau underestimating i ngā lea ka mamai. Uo tau tau maua lalo i ngā lea ka mamai o kama whangau lea e wha umayungi veske, ma wha umayungi veske. A lenga o lea mai ai a kou whaala inga fo ile ona o le tau manu ma le tau manatu lava. Na o tau. Ia kia ulai. Ele alo fuisa utala ele va be identify to le ale. A kai loa ingi whai ngā mālo e le alo lofa mai e mauangi a wango ka ngaka i aku i whafo. Ea mangi whai ngā mālo e waku ka ngaka i whafo ai whawhiwhiwhi ave ka loka. Ioi. Man tua inga whai ngā mālo whapenga. Wala mea la mai mau i fuar kai me o i fuangi nā kousa i ringa se ringi whai. Ioi, mai mau i fuar le winga nā e wha ele e whatu sa ola te i talai mai mau i fuar le taimi. Siata o para ver. Ia, sau noa tu vasa. A le mea la a whapea siata e ka ke fiaru e whaisa ka e kisi o karu, kongi kumasi o karu, e whakanga inga la ka kou ngā kusa mo whinga kou paro. Mana tua o lea e vaenga mua o le pasi aina o le tula fono o le taimire nei. O lea ua toe restara uma, o le kaimilange i e le tau tonga la ua ye, e ke koe halu e koe whailau le skala. Langa mana tua o leo pasia ka ma foi le ke le fai au fingerprint. Tūlanga ma foi e tau e tātou nei fa Peritania o au security. O kūlanga foi le mo le malu puipuinga o e saoale. Lono winga o le anto e le stala ma tangata palota. E monila e yoela le tadi o le facility. E ke koe aru mua la i Samoa. E fai e yo kama i lima. Ia o a uma tūlanga fa pe e mauti no ai. O e lava lea, o au lava lea. A o loo wha ngā solo lava. Ina ia o atu le teimi e fuafua ile whai ngā pālo tore lua whelua ono. Ua mawhai. O ngā whai aku lava lau pāloka i aku ngei. E ke le alu i Samoa e whaisau e kisi. Ai o le whaalau te lenga i tuatu fo i o le vaenga lea. Ina ia tau fia i fo i le whai ngā lea o lou kau walu fo i Samoa e ke le skala. Ai wha amautu ina le system fo lea. E ke le skala lava online pe te alu e ke le skala i official konge sula ma mpasa. Ia pe whaia koe fo i ngā lau paroka. Tūlanga ai mori talina o lau whaafesiti, yes, o le taimina le nei. Ia mo le amataina o le vaenga la mua o le tūla fono le nei o le paroka o ka koe kui fafu. E ke koe alu lai sa mo e whai umalau le skala. Ma tūlanga umalawa whapena. Ia, ma whai e uka mai lima ma nā vaenga
E mai kiri vai ngara kau a fai approve nga vai ngara system nga e fai ka ko palo ka online pe ka palo ka kuingei ole makua manga ia e ele vai nga leo te fiafia tu vasa ai le fa umar fa so nge fiafi ele vai nga leo te fiafia o se vai nga mai le mata upulea ile keiser sunga ya panoa papali panoa mola male nupi fa ole maka upulea o ke fai akuai ole fesilingu melkasi o ai le nga liki ai kua o ai le sa liki ai kua ia fa maunga ia mana tuo fa maunga nei le ai lo ai ka ngaka yo fai loan po kampangia fai loans matula ben o confidential information o information ngai le ma fai nga share ngai tua now la nga sa fai la utau sa ili lingol mata upule e kusa pe fa pe mai le mau o le nupi fa o le fa le tupe mo tangata la utele o le teu nga tupe sorry le o le keu nga tupe o sa fanga fo ia tangata fai nga luenga le malo ma fai nga luenga fo ile sus ka fai nga luenga ai ele fa pe o le a publica ia information pe ai haru ke loan fa kai kai ngo o ma a waru fai sa ngo nga ku pe ngupi fa ele ma fai ngo waru ku ka ngo fifu la yo la ko ave informations ka u sa mo observer pe ka u le blue tv pe ka u le radio sa mo po ai lava nai fa sala ka ngo fi ka o ma fai ya le o sa asia ka le o mai ku vasa ia mauma mla wari ia e loan na ku ngela ko ka ia fe kala no e sori ku la fongo le merenga o le fesili la le fesili e lo ma fofau o ai la le sa mo mia mai maka upu o ai sa mo mia mai le nga liki ai kua ia kampangia au kilo kula u se u tangwa to fai tau atu le article le sa fai ka wai pe ia o le article le radio sa mo o le so ka ngoi ko fai ka u le article la ngai mali e la u ma tau atu le mai ngore o le news le sa radio sa mo credit le radio sa mo lo ke fa nga ku sia le la to article fa mai le vai nga le o le su enga ale committee o mata upuma ale fa lo to ifale po le grievance committee o lo fa ai lo ai fa pea o se moli manao request mai le sui ta fono o le committee o tupe ale pale mene ise emaili na ave ise tangata fai ngā ruenga si nia o le fa ala potopotonga na ta pena ma ave ai ngoa o pisinisi ma faa matalanga uma o alato no ngā tupe lea e ono se furufitu miliona ta la lea whainga atoa. O le suenga fo i al komiti ua ilo ai ua solia i lea ngā yoinga le vaenga ono se furufa pui fitu ole ta iala o whaatonunga ale whaala potupotonga po ole manual of instructions ole tausanga lua fesi furuiva. Now, koe foi mai a wai ia si vaenga le wo moa lea pese ila uia kanga ka whaasa ili langa wau fia ke le mero sue. O lau fai tau atu, i le reporti le po le news le a mai le fionga lilo mai ava mai na. Ma le radio Samoa. O le sue enga lenga sue e komiki le sue e maka upu le tua ia i sunga ya panoa. Tu lolu sofa pali. Fai mai. O se moli manga o po se request, mai le sui kai fongo o kupe ale pale mene. Now, o ai le sui kai fongo o kupe ale pale mene. Wai pei or kanga ka kongu lea. Lenga fesili pe request nga moli manga o ise si ngia lei ko kongo nupifa. Se ka ngoa i beri mai ke au ingoa o faala pokopokonga nga. O ko maua mai. Fa mai si ka ngoa i meli mai ke au ingoa o faala potopotonga nga mapisi ngisi nga malako fa makalanga lea la ko ke loaninga le ongo fiku milionga. Tui vasa, o la fa fesidi. O ai le sui kai fongo lea ale komiki o kupe o le parmengi. Ia wasila fia ka ilo kaua ongi ngai ka mai ki ele o mala mai le ngana sa moa fa parmengi le fai mai. La ko ke le sila fia inga. La ko fa o le kau ke ilo ai aso umor o le fainga o le fongo e kula ia e loa le fia sa ngoa
ia faalangi ma faalupe atu ele fonga fitai tu lai mai lau sunga sui te fono tupe tu lai mai lau fionga te fono tu lai mai lau fio o le ala wa sila fia mo ulo fo le fai pule ka mai ka ile le sui kai fongo nge le komiti o kupe fa pare mengi Okay. now e ma fuanga o fai akur kala le ngai kasi le va e ngai fiso soangi ai Ire kulanga lea kau avoid taile mo le meo le fela ula ua ikala fai kakala. Kuloua. O le vaenga lea tau fia i. O le mo le meo ka ngaka ua umanga failanga kau konga. Ua umana faila na tau tonga. Iko kongo o le pale menge. A fai au kiuke. A ua fai ku au inga nga fai au kiuke. A lea la o so mai isi vaenga lea ua pe a fai e sao lava la uia fa uinganga ma la ufai kaunga o le article lea lenga au mai leu te u fa ngai na le article le Radio Samoa fa ftai ele au nanga le Radio Samoa misi fo fionga ya lilo mai ava mai o le fa pe mai o le request nga avaku ele suite i fonor committee o tupe al parliament ke le rope ke sira fia le ke rope ke sira fia e mankua ia lautofatu i vasa a fai e sao la u kau mamake a fai e sao la ufa longo le pale menge ya so uma o le sui kama ikai lea latu le sful pasenge ioi le o sisi fo iole a walanga la ngai si le fia le ko akili e na no fet walanga le ngi me ka nga kia ele fa pe fo ya me le ai everything it's out in the open wala var falanginga ngai ka uma yai le article le ka ke lo ai ka nga kongu lai o fuare lai o fuare falanginga le ia mai lo ai lo fo inga le pa ki yai ka nga le o le ta tou te va ile vai va o le ta tou te le vai sua o le makuar ke le o le fe loko le nga o nga kalu mai o fai nga pa ki ngai makulanga o mo lo yai o le fisili la le ka woru ngai le ka fa so nge fifi o ai la nga vel observer o fisili nga o se fisili kele o ai la e alu liki me ai kua ma information ngai ya la foto tu sa mau so fina ngalo me tawulu nga mai se ta fa so ni vanga le fifi no le fo o le temi fa o le ta fa so Asiakta fa fe kai o leo kau ka me lo ma fo fau la le sui kai fongo kuper komiki o kupe. Leo wa kau fa kala mai le la kau ilo ma fo fau. Ele mo ngari le fili ri markia polo ari pe mai kau ku ye. Pe o fa ko siaka ri sika ko po kalame. Le nga fa me wala si le ngo fa yak wai. Ya, okay lo pe kel siango si mengskale pe Musalem. Kero pe si me va penga pe Musalem pe eu ang se Cristiano ele kau ngai se ko fa di walang ore ang sa ya markasi sa or karya Mr. Mod. O lunga na ko inga papastu yo nga ma ya yo nga uma ko kulenga ya mama man fang ule si suile a si fa ko fiori marmang. Ya. Ore o ia nga le kule kinga nga mo le si fai pule le ai le mafaya ko inga se ala idunga le wo mo si me ko ke pinging ai si me ya ore me sa o nga ile ko nga kieng yu lang elo ko ila ka nga ngi upu so oi ar ka nga kala le ko kongu ile ke bisingi le nga ke au mai ani ka pasinga mai lan li poki le baka mai me ya Pero we korka ka kongwanga la fa penge la makanga ma papari moala ma ko fa penge ya ko nga ka kongwanga ning fa ma Yesu au le fufui fa kasio mari mara smari u na sau dia ya ka ko sau ko so mari na fa sa tau rota tori fa ma Yesu au le fufui fa kasio ma olima o ia le nga ke fa la kainga la tali i o tangata or ka malele ya pari moala ka nga ke likingan makapunga o ile susunga ya sepur pasengi ya elo ngisi ele fa fosa
o ko kongo al pare menge ne ai kupo ngai mea pe on faria foi sunga laudion mari toale la por kalame ma soale pure e lo fai lo mai ngif lo suapa o fai pure yo lo ko lo la ko fai foi ngisi awara e pelo mangi ka pure de yem fa matanga ai tamari yanga o onai fai pule ia ai lunga social media e fa penga la point le pawa yo point de camino en makopiko mar su enga la bore me pomor me ya ukule si fa pares ye per kali fa ba kunga ni kula ras alo fa tai ioe o le wa isa uno ilo na swafa mai pe ano fa yatu ele ini me tau nganga tia langa o la sorry to fa sa wa tu le foi o le sunga ia le fionga ile aloli anga mo le mana tipi o tanga vaia le fa sa wa tu le o ia le na mai le news le tau ilunga o le radio Samoa o le va ma fu anga na le va tu ila o talamo uma mate lo ile tangata le sui te fono tupe el committee al parliament ya o se kanga ka fu ye kele ainga ku kuru pe asa ngol moka iyo kele ainga fa ali ona lo imanta matu ai le se si foi o ma tau no fo fa la taua a lo bingo la utala o ila ya ai le o ma o ti mai la o la fa alu per so enga le dei time ia po ila le nga diki ai lo o itua ya uyo le Samoa ya o le tatu tu ya ile nei vanga o le fiafi o le atele matele nisi tato news ori e mese foi o le fa ala utelenga o nisi o mata upulaso atayau ono le so fu ala vai ya filongia nisi o tato mata up ya mavaenga fai ai fa ya tu lo to fatu vasa tato tau puleo la tau te so te pela o le la sa uni le aso le eseta ya tulanga fo le aso malolo ya so ta ila vai tulanga le fa o wino proclame mo le vai fo ai mo ne fiafi a lo fa tele atu fa te tele mo lo no so fo mai manuia ya so fo aftai ya tau runga tu sa mo inisio tato fa silanga tu na tuilunga i le vai nga le ale o le vai le ngai ya tu na tuilunga o le ASEA event presentations le watu inatu ya mo le mamalu lo tele o le tato o tuno sila le tanto waso fa pitona mo tato event presentations ya po tato fa ala wilo ya ma nisi fo o fa manino le vaenga o lo ngafa ma le vaile nei o le ASEA kele ia le fa ala wilo ma tala le o le vaile nei ya ole na auto sisi la sumar tolo apelila lo afelu sumar fa Weymouth Community Hall ya ole isi vaenga ole aso luas fulu o aperila lo afelu fa ya ole venue ole Hub West Community Trust Hall lo sufitu Kirpena Avenue Henderson Auckland ya ole isi la fa la wiloa por fa manino ole au danga male nga ole nei vai ole so sumar fitu aperila lo afelu sumar fa ile no foanga I Waitara War Memorial Hall Waitara New Plymouth moni si fa matalanga fa so ta ile ta ya Anastasia Wolf ia ile no merale na utu ina tulunga a o fa manino nga ma fa matalanga o tonga fo yole le le nei vai ia matua matautia I tulanga o ngase o lo po iai oe. Io so se ngase koko maualunga o le suka io. O po naivi o le ngungu a malava a tonu fo I ole mafuanga le o fifia ile fionga le ipule ya fui mono maten. Yo te lolu tu o te nga fo I tulanga le ngungu a tonu life so so ni na yo uso ia ya le pepe ta la iline ma le totile. Ya le nga o le vaile o le asia. Ai a fa pe o ke loa. E matua I toe au ngā e whaasusui nai ma fo I aida mai leo le loto le. O le fesiti. E iai se si e mawhaingo ngā whausia se vai se I kau whaasusu o le mea leo le loto le anga. Eioi. A iai se si o isa ngā vai whaapenga. Whaasoa mai. Langa e ko akele anga I ka ngā kau ke fia kuwha I ere vai ngā. Ya ona e ngalo fufuanga na le ASEA event presentations ya mo le to telefo yo tato ya se la manga o le tauta mari la foi fonga va tele tato to pule ola le sota ya o sia ta fale malu ai se upu o le tauta mari ya to fa foi mai ya le ngana fo ia matulanga uma ya ai se le lei fai ma se yo le nei aso tai te tulo to so fo la sota ya mo wani so tato o tonga mani so tato tala tuli tau
ai mo le fiafi anga le mai le tua lo fatu foi ia se uso ia se amani to filau ma le tautonga le vanga le fiafi fata tamati ma le tausi ma utu ma lava le vanga le fiafi ia fa pau isi fa mtalanga fila ila so ta asiata soifua